kanu wa mitambo si mitambo ino esobagwa no ando 90 unit wazi okethia maundu mesa wasawa twende na unenanya witu mitambo tena mbakwete thina ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka niwe uende na kunena na ni wako na kula yake sukulu ni wa musingi wa Sekuru primary ni kuya angaliko cia mwingi na bala wethi wa anenia maundu kauta avikiana kukulene ndi meyumile kwa wingi makune kula amakulia pe tiwana mugo kana mathingirele mugo ipindani ino twende na kukuna kula kapindani kau ayase kana wenu kwikwatie kana ngwatanyo ya Azimio One Kenya niyo kwethi wa jesinda Usakuani ono naindi maundu maingi ala Kalonzo wethi wa aine na wethi wa aine ni angewa ya manual register okila twende onone ava na bwana FM na maundu ma Kimskit ni wethi wa aine ya sindu isu na indi vote isu twitha tuyatiania ona yo o twendeye nikenda wesethia ni tonengeleleo ondo violate nake Raila Odinga ulaniwe mukiti wa Usumbi na chama cha ngwatanyo ya Azimio One Kenya Coalition Party ni wakona kana niwendete ukona kula yake niwetho wa ine na ndeki mauvo atana mbothi ngaliko cia Kibra na yu enziani ndete ngaliko nisu bani wakona kula yake saa 4:30 o ine saa 4 ndatika miongo ili na kou Raila no kwithwa ikona kula yake na ningwethe wa ndio tavia avikia na kwithwa aikona mauvo o wange meokonia Usakuani ni kana mwene kivila wa chama cha UDA na mukiti wa kivila cha gavana county ya Masaku Mheshimiwa Johnson Muthama Nduya kwa tuko kuna kula yake saa 6:30 ni kuya Tala Township ni ngaliko cia Matungulo na Boni Mutisia ngaliko ni esunu kwezaithia itwetia keu imwe kwa imwe aya nake muyumbe wa Matungulo Mheshimiwa Steven Mutinda Mule kwa tuko kuna kula yake saa 5 ni ngaliko cia Kikatini Primary School no ngaliko isu cia Matungulo angemamba kuna kula sioni wa Vinyandeti mukiti wa kivila cha ugavana wa county ya Masaku na chama cha Wiper kwa ngaliko cia River Town Hall na indi mukiti wa gavana na tikiti wa chama cha Wiper kwa yake tui Julius Makaoma Lombe na kwa tu kuna kula yake ni kisese cha ukonia kula cha school wa musingi wa Ithiani Changwithia West na indi kabindane kau nangusaithia ndi kwete nge wengi wano ya MCA wa Changwithia West bwana Katumo ayasya kana bena ungei kana bena siku siende itenzeo vala ukwasya kana bena uthoi wa kula wende kisione kiu kwau ngewa isu ni tukitha ngonengeleo twende na uonenania asunu wa mwakati ya maundu ala maende no kitika anthini wa Usakuani 2022 muthenya uno munene twinake bwana FM no twende bwana FM tutetuna mbothi offer twetwene ya maundu kauta na munone ni wa Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka ni wa withukisya onesa anena amina tonyonene atayulwa kiu undu umwe Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wazia wake na wazia wabata kwa mukamba wonthe balawe nundu o muno Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni withitwo tetine kwa ibinda ya saa na ukethia no kuonia mukamba onzela waile kuthi na mukamba ni withathiwa na kou uneni wake kwa ibinda thi witho no uneni museo na uneni wa bata na munango noewe ni wa thuthia kuni makula ondu tukwazia maumele maende makune kula na be kindu kinane na webindela kuna neno obo wa BBI ni wake weta thiulwa kunena ni kupindwa kumantha kana bandu papindwa mewela twinayo nundu ni waweta kana imathangwa no twinamo ma ukoni wa kula ni maingi mathangu thanthatu walilikana pebinda twakunea Musumbi na MP na kansala na ngwathithela yu yithi aba yo kaba na imathangu la twinamo ni maingi na andu yithi ambado namo na ingi yuko uneni uzwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka uneni wa bata na nundu wetha we kanesa kwa uthuthia mundu la wethwa egwegwa ai nyene na bata mwa kuna kula etho mutongoi wa kuna kene wa kuna na kuna wailo sisyoka kuna nundu Kalonzo Musyoka Mheshimiwa ena wati munene na wati yuzu ake no you know awonya nzia na we
tukune kula nda tukuna kula nundu akitumike na ina azia thano ni tukwenda withi nthini athio ngale kwela tukwizilia tono ithi onzeo alama akikundi chake utontheka kwa kuna kula na nundu uzeo nundu ondu launu kuwa to yazia mutongo ini waile kwika kindu gethia yu alama mwati ma muzizia ni mewe mathuthu ni kela we ni moza ngelekanyo yake yu ni moza ngelekanyo yake na nundu mutongo iru ni wakuna kura wala wethate ya nakuna ni wekate okay na wethukizia mheshimiwa Kalonzo Musyoka no tata muno kunena ndeto cia mugu ona wethukizia ndu waambizia ambizia na musomo we walwa waandikirwe ni Paulo ikanisa ya Roma walwa we buku ni ya Romans 12 musoyo 18 na okazioke wengi obalwa wengi waandikitwe ona kwa buku thima twika ndia thithi we andikitwe no mona no Paulo ibuku ya Ayebelania 12 musoyo 14 musozo wereta kindu kimo o muno undu batoneka mantha mugo na mundu ulongi na wethukizia mheshimiwa Kalonzo Musyoka anena ndeto icio na icio ndeto cia uthuthio na nzeo kwa mutongo inundu mutongo icio ni aile kwethukiwe na andu aingi na ni moza ngelekanyo na ni methukizia yake lo matabasha na ni meka yukethe ona mundu kwazia ngazindwa ni naile kwikithia ndikazindwe nduzu no kwazia ngazindwa pe ugo ni nailo kwetekela yuko u uneni uzu wake na muzana ne kwatia nitizo kwata nafasi la that yutizia maoneni mazaya indi utu wete katika perspective neza maoneni onde nituitha twi wata uneni wa mheshimiwa Ruto mheshimiwa Raila maoneni aso onde tuitha twi kwata ma governor maitu otondu kana ateti ma governor ba ile mbeta nito kamba ateti ma ibela cia MC ya ateti ivela cia uyumi ateti onthe tuitha twisisia maotomani kana maoneni alama kwithwa maende na kwithwa mainena na otondo ni utabitie ni kana president Uhuru Kenyatta ngo ni akule yake kuyanga tundu alama yethi wa moyo na oneni ucio wa Uhuru pia nitwitha twimantha na wona wone twitha twete museisia president Uhuru Kenyatta yukuna kula ena nyinya wake na indi muzumbe Uhuru muzumbe Uhuru ni wona ni wangwata neo yanthe uzumbe yu ni wona ni wangwata neo yanthe na yuwe mwene nicho wona iloko yukuna kura ukethe ai andiki mama obo na kamera ni muzia hizi nundu wene wona na ciangelekanyo la nene piu kwake lamo akazi ati nye yu etha ninye muzumbe na ninye ngukuna okay you know eze Uhuru no mini ozo utongo iwake na wende mantha kibela etho no kwiyumilia akazi ai ninguthi ngakune mundu ungi nikana ni mutie kibela undu ucu nundu ucio wa kwara nikana Kenya tuende neza nundu bebinda tutezila na bendita bikabuna zibaza na Kenya tuende neza mundu bendita zila kana muzumbi withayo nutona kwaje pe muzumbi ungi utona uzumbi kayo lakini Kenya tuende neza nundu ila twa manthi otongo inanga ya rutethia kibake alikaona kauta aina katiba kalaka ku lakini wethia nako kuma ngilile maana kenda me okenda nemwe moyela wasumbikie nako miongo kenda na ile kamunengere miaka 10 na wathia mina miaka la ngilile na ile na galoba aya muzumbe na kibake azumbe galoba aya muzumbe iwe thia Kenya ni twazoea kwigala na azumbe ba nendo kweju kindu kimwe katika ndile ikwete kuendea na munango azizi Africa nundu ningiteona tinatui muno ba yu tu yazumba itu wazizi bende cia zumbikiwe ne muzumbe umwe pende tutwane nayo ina muzumbe umwe kuma sometimes 84 87 85 na no wazumbikete pengi zumbikiro ne muzumbe umwe kuma 94 around 94 95 no wazumbikete yu Kenya nirutambite neza nundu uzune muzumbe wa athi agone kura aziati ai nye yune ngunia wala wakwa na ene anizia na ni nye ne yumba niti kuma lukabu na ngikalao ba ta ene ndia langi FM ne ndaitwa mbothi umwe kwa imwe ngaleko cia kuya Kipevu county ni ya Mombasa tukwatene na mwandikitwo wa Mauvo Angelina Museni Kipevu town Kipevu Cape Town ngalekone esu Angelina kedano mbewa no kabikiana kutwelese nicho kiende ngalekone esu
na indi nitwetewe kiwengi nondwa thinosu wa mitambo angaleko nesu ya Kipevu kauntini ya Mombasa kuni twitha twikwatiania na Angelina o twende na onenania witu wa muthenyani wa umuthi vala twende na osisi ya maundu ala maende kumela isese ivingwe we kwa cha itulikile kwa chete ne ite mbingwe twetha twinenania maundu kauta undu wa ile kwika undu utaile kwika muthenyani wa umuthi wa kula na indi bwana FM pekindu nona visani na atongo ya ingi muno ano anene makotha mavika ukweza ithia ni mavitua ni mathi uko na kula ndive ndongo twinene Kalonzo Musyoka ndongo no ya waipa namona line nini atumite line na ene ndiange ola mulolongoni atie mulolongo indi atongo yange mapeta imwe kwa imwe maithi ndini wa uko na kula kindu taki mutongo kuona nia yani ayunga na ene ndialange chona na siara ndini wa Usakuani pende kwe nduma ngwenda kueleje ngutabizi oba wandikiro ndimo 334 ukacokele ngwisa ya 33 no katheya muno no gothela ukogothela babetelo wambe 5 so amonza wagendu kwita wakwinivya yunose kwinivya nendo gutewe kwinivya kwa necha we rastas kwinivya ni kwithiwa wina privilege yani wina kilio kimwana ukethia FM ekana mbe gutila baini no kwendea kati sio kiti kwake Angelina muse Angelina kwa kunike ndo swele anje maundu alama ende ngale kosia Kipevu sawa ne movea Erastus ni vano ndini wa sub county ya Changamwe ndini wa wadi ya Kipevu vala tuiki sese ni cha kunia kula cha Cape Town na vala ene ndini meyumilete kwa wingi kuna kula ndini muthenyani wa umuthi na yu kwa itu takwa nanga masai katukwatiane na ene ndi eli ata tuna alama avikia kuna kula matutavie iseso ya muthenyani wa umuthi yili ata karibu ansa na majina yako utuelezee zoezi ya leo imekuwa vipi. Okay, kwa majina naitwa Ruben Kidheka ama wananiita Baba Noah jina la mtaani. Zoezi la leo kusema kweli lilikuwa vizuri. Tumerauka, tumejitokeza kuwapigia watu ambao tulikuwa tunataka kuwapigia na sidhani kama mimi nimerauka na sikukuwa na shida yoyote. Naona security iko sawa. Alafu pia kitu kingine kimeimiza security ni kuwa kila mgombea alikuwa yagombea alikuwa yua tangaza amani katika kila ward yake. Labda katika vituo mbalimbali kumekuwa na shida ya zile Kim's kit. Kwa hiyo kama mpiga kura wakati umefika pale kwa kupiga kura umepatikana na tatizo lolote? Okay, upande wangu sikupata tatizo yoyote. Nadhani katika stream yangu nilikuwa katika stream 6 na nilikuwa namba 1. Mimi ndio nimerauka na nimeanza na sikushuhudia tatizo yoyote. Na pia wale wamenipata wawili watatu nyuma yangu hawakushuhudia tatizo lolote. Na labda kwa tulikuwa tunatarajia tupate ballot box 6 lakini twashangazi kwa 5. Lakini hakuna kitu tunaweza fanya kama wapiga kura. Tutapiga zile ziko, hizo zingine tuangoja serikali ndio itatuambia ama itakuwa gazetted lini na tutapiga tu. Yeah. Na labda wito wako kwa wananchi siku ya leo ungependa kuambia nini? Wajitokeze wapige kura. Kitu ningependa kuambia wapigaji kura wa hii Kipevu ili eneo letu la Mcheleni wajitokeze kura, wajitokeze kwa wingi, wapige mtu ambao wanamtaka na hakuna lolote. Serikali imeweka cha Cape Town polisi me sioni kino maende na kusovia hivyo kana na ndini wa Changamwe ni tuna alama ya kwa
pole muno mwitu wa muse nondo wa thinosu wa network ngalekoni so na ni pole museja nondo wa kiu na Angelina twa mukwate ingine twitha twi mutunga kiseveni aende na kutwelesha ndo maundu maende na indi ni kwate no wewa maundu eli atatu ala methi wa maineno ni muneni ula wanena ba twende na kunena nyangu ye na kundabye kethano okunie kula yaku oine mwendo wa saa inya na ndatika miongo ina na ile nesi ando ingine makunie kula na yume mesieni nondo monde kwi holiday alange mendio haso yo onde no ametandao nesi niwende na kwelo la Mutongwe TV ndeni wa Facebook Mutongwe TV na YouTube Mutongwe TV Stock FM official vikia na kuonda vya iseso we yona ngata kabina kala withi we kona kula wesile mathina na wesile mathina muno kaka kimskit na maundu ama manu we cia kunisi ndie cia lea no nengi we buku ya manu kana kwendi ata nengwendo amanya maundu asu onthe ko tunene kwesela ile itatu kenda imwe tano na ambayo tumani mukuve batende bi ambia na Ndeto TV na ndeno wa mitandao yitu amekomukanilie Twitter @Mutongwe TV KE @Erastus ketho kuna hashtag tuitumia Usakuani 2022 ko enda ondavye ondo maundu maende Bwana FM tuna namba kotela tuti Mombasa we kuelesya yolo wa wenyivyo yue ni kwa ati wenyivyo ni kwa yani kwenyivyo ni kwitha wina mwana wa kwika kwanzia yaku thikivathukanio nundu wa kwithiwa kwangelekanio ni woneka wiki wango kingi kana o kwaguo wiki wango kingi nundu patengwe atongoi metha meoke wango kingi nundu itumizie kivathukanio yukwinithia ni kwazia ati ona kaune wake wango kiu na ningwoneka ne wake wango kiu na ningwoneka na ilite ona kuka na navi kange newa mwana ni bituke andu alange onthe kwinithia ni kwazia ati nye ninauma yupa uko kwinithia ni kuma ba yawe mwitha ya ba utaile kwi andu mekuona waile kwi thotepo kwi ugeta wa kwinithia yuku kuthama ba ya thiuluwe na uithe ya ba ene nthi mai na uzi nundu zio mono kwotongwe na ni unene de bani wirengi weta ba na peo makai twelo nena ba nangamea kwinithia ethwa no kwenda otongoi painzi yenge nundu yani ndeto iwetete kana ula ukenithia akoke na ichu no jo kimbithi yuko unuze muno kuona omutongoi nundu mweshimiwa Kalonzo Musyoka kwanzia ya kutumekea kwanzia ya kutumekea kamba no matumekea no zio zaingu wenu wewa o anduke wa mayazi maikulia nganie kiata lakini ne utavizia ba Kalonzo nutumekete akamba binda yasa namba ya keli Kalonzo na senior citizen nundu na miaka meanu ukethe ai no mundu elo munenga ndayaro ne the waku no mai wa andu yuko wona ayini bya kazi aye na usione tuone ndo wakamba meke vathukanyo meka hao kiu nundu ne nguota bizia olo gutwa ye ngava na wa makuweni ona ageti muthuku muno ono kumantho zene ndo wa makuwe ulo gutwa ye mpi wa wa makuweni ona ageti muthuku muno kwe ndo meke vathukanyo kamba ni wethi ya ni mese kwinithia bi ende kwiyangi kwinithia nako ni utaje neza Erastus kwinithia ndijo kindu kila kibina biundunia nundu pai mundu utamanda kukathiwa na kwenda kuoneka yani enda withia ni woneke yulu ni wakathiwa nundu pe musomi mweta wa Dr. Bramaslow izi kana mundu atha imanda ila wona mundu akwete kwika sindu wona mundu akwete usoma wona mundu akwete kumanda wea wona mundu akwete etha akwete manda sindu itano na cha mwiso yukatika izu itano cha mwiso ni kukathiwa ni kuoneka ekipathukanyo kuoneka yulu andu alangi na ni utavya neza ona mundu okindu cha kawaida ona mundu ayu okindu cha kawaida otaza nwailo hizo okone akaje nenda kuwa sai tena mundu mundu ni wenda muno kukathiwa ateo nundu nundu we museo mundu kwazia nenda kuma bau nethe yange baitheo pe andu alangi nundu mundu usinake nenda utavya kwanza ta Isaiah 53 zaidi chendi changa iki kamanda mundu ula wenyibasia chendi changa ikitembea uke mandite mundu ula wenyibasia kamanda mundu ula wenyibasia kamanda mundu ula wenyibasia yuko no ndo zio na nundu we mo ni utavyo nundu we mo muno ene bayo utona kuza we mo mbewoso nundu bayo mundu wote nda kwiwa akathiwe tamu yes na yue enda ukathiwa aya ukwinithia ndi nikana akathiwa iba ipaili aya na ndi Bwana FM tutanamba kuendea ni kana nake governor
kana ola wa gavana wa Mbeya wa county ya Kitui na ukugitege vila kiu ingi na chama cha Wiper Dr. Makauma Lombe ni wako na kula yake ngaliko sia ithiani changwithia West twitha twikwata uneni usu twendeye indi kwa oyu nienda kunambe kuonengeleli oneni wivano wa MCA wa Changwithia West unani bwana Boniface Katumo bala watula bala waumbula kana kwena sioko sia uthoi wa kura ula uende kisioni cha Kalia Kacha Kitui cha kati bala kwetata wako na report kula ku OCS waitoleka ni kana kuosa matambia alama ilite bala nake ulokutwa isia uthoi u wa kula wasemba kana ulokuwetekana tokutwa isia uthoi usu wa kula wasemba na kamota kala na kwa kesione ke unaende katwa be kwithu kesiondo maundu maile ngalikone su kwa kuma kwa Boniface Katumo muthi ni notani munene nundu akuona thitu ya Kenya na muthenya munene yo manza tongoi alama ko matongo je miaka 5 na kwa je umuthi huu inithiwe nina ibusweseo yo tembea ituo kadhaa cia Changwithia West ngumanza undu kwende na nguzi undu kwende na niciokete numite kundu kwita wa kabuta ninaona gendu jo sanya bala nethe anake masemba nditi na mwana komwe ukuwakura ela mambo suspect kana no kuwakura ni mambo semba jana mosa mota yake atia mota na mosa motezu na mamenenga naye kwa askali ala monga mikula cia Kalia Kacha primary school nela naenda bune neta musikali usu na motabia kana kula ba Kalia Kacha nisiende na kuwa na musikali lo ebune umaluka naoza initiative nzio nondo ni watabia mbazu ni maondoke bau na ulongo aze amba atia mota alikakethekani ni noze tambia yako kunia OCS wetoleka na mwana moga magwe motezu na mundu zio ewa tonu nikenda andiko katika OB na kubungula mashtaka kila ngwenda kumya no kanyo nondo andu ma Kenya ni manete kile matuko mengi majenda masa kwane na nondo muthenya no bikie andu ma Kenya ni manengo mwana waza kwa mutongo ula matakwenda matakwenda mpesa kana ibaki nikenda masa kwane na nikenda tukakwa nzinzio ya Kenya ni ngwenda kwasia ala metiari kusindwa ni metekele na mageti kila matongo zula mo sinda lakini zia kunenga andu mpesa nikenda mathoe kura ithie tutu ya tongo itu imetekela nondo nitukwenda Kenya nzio yaoni na indi muzezi no avikiana kwione ya usuni MCA wa Changwithia West ya sekana ve ando kwatikania matwa isi uthoi wa kula na imwe kwa imwe nikena tukonene akiuni nenda twambothi kwa ya mwingi Musila Gardens na vala mokete wa Kevela cha niwa ni Megwani West Mwingi West Megwani Mwingi West vala mokete wa Kevela cha ugavana countini ya Kitui na chama cha Jubilee David Musila okutwa yese onena na mwandiki wa mauvo imwe kwa imwe Lina Musangi Lina kethano mbewa kavikia na kwa kiseveni na kutwete mheshimiwa Musila. Kithuku anzo mwe studio sito musine wa Masako na kwa neva sokoni wa Megwani vala tutambuka kisioni kie kusisia undu sesoya ukuni wa kura yende vano skulu ni wa musingi wa AIC Megwani na nitwethone vusoya kunena ni na umwe wa mukiti wa kivila kia ugavana kauntini ya Kitui ni David Musilana ulokuthi kutuelesia weni wako na kura na iseso yetho ili ata mheshimiwa ambeo kwa masitwa na uituelesia ondu iseso yetho vano skulu ni wa musingi wa Megwani. Ni muvea masitwa ni Senator David Musila na nikulite kivila cha gavana wa kauntini ya Kitui na ninoka kituoni chako cha AIC Megwani kuko na kura na ninako na
na veo tuindo twende eva kila bandu thini wa akaunti ya Kitui kila tutonya amewani no tuindo tunini na netwa resolve ubala presiding officer ukwenda kutethesia andu eweka atena mundu wa kumusisia na netwa mutete kana unu ni kinyume kia sheria na twanene na kene wetekela kana ni wailite kwetekelia agents mone pala kumark nundu pala kula wa mark tuizea mark ya pengine mark ya mundu wake olo kwenda kumark na indi thino la twina gwo muno munene piu ni kana mwingi north yombe kwina madina maingi muno presiding officers mena instructions sia kupata ma agents makwa kulika oyutu onena ituambingi sia north ma agent makwa member atiyokulika na argument ni kana ilasi ni na sitonya kwa accommodate more agents wakwa kutwiketia kana kilasi ni kyanipa alafu kwazi ati tondu na candidate ndio wa MP honorable Munube ulani wa Jubilee beibata wakwa na kwanitwa wakwa tondu ni wa Jubilee which is unheard of kindu kiewe ka dunia yonde nudo kila mundu kila candidate ena right ya kwita na agent ndina agent kuma kwa Jubilee agent ni wakwa ona Munube tuina mibango na kanika na anzia ise kwa uni kindu deliberate kikwikwa ni PO na any instruction sia returning officer ulaita wa malonza na malonza su ni wesiwe kenyeno niwe ukarigi kundukula kukuendeka kurigiwe na malonza with a lot of respect niwe wana Murang'a 2017 na niwe mwizindurile akosiwe Maragwa then ometuki Masaku niwe unaina problems ya by elections ya senator nanye nino ni kindu chu nini zinema komanie na mpinzani wakwa na atavya county returning officer na avodhisia na kindu kiki tete kende na iyo nina tabisi Chebukati chairman wa IEBC kana malonzo no nukutwete thina na yuni wambi omunde imagine yutu saa 5 na kindu na up to now kura nisiende kukunwa ndena agent makwa menza na neona ni kindu ajabu sana nundu no mama Raila kura si Raila kwa Raila na kwa tuina agents dino wa itu na maundu ala maende bauti tonya kumamanya nundu dina agent ato na twanena na macharia ulene we county returning officer ahoni kama hiyo ni shida returning officer wa Mulawi Kyuso nundu usiniwe malonza they are doing these things so ni appeal kwa press the media to highlight these things because they cannot be allowed to go on too long kuma saa 10 voting nisiende ndiye na agents na ndi less person than others MCS mena agents pau na governor ndiye na agent uwe wikieko it is very serious na pengine mheshimiwa wena kuvikia bu kura sia vikia twasita yuma ndo wasitano wena imani na IBC kana kweli ni moto isia unyumbani wao na haki dina imani nundu tutwa matavisi wa officer sukwita malonza kwitane na kila tu expect yani ma change mamu twayo bandu bange but they did nothing is there thriving you either nimekuiko na kundu kungi nitokwa reporting sia kusenya kalitini medhia kura singune kituo kiibingwa na malebe mena kura already na makula kura ini sia ulokonie mayewa ni maofisa ma IBC makonie matanambia uya kwa uni wa wiki bandu duniani yani IBC officers aidikalaka ima makonie na tuizi kila kindi ni wale bakuni chao tuizi makonie u na mayele tokona kituo kitana bingwa na agents mon demevo then ve kituo kingine choki ngalikwa Kitui central ati tio ngotabwa kana medhi ya kura singune malebe mena kura mbingi na ila sia ma complain sia siswa sia dhani sia malombe
so ulokuni kura isunu so nye ndina imani na IBC nundu so far mali ya kurekebisha kinduki matutwaite into a long legal process matutwaite utambie makwani ma kotini ala mekuika sindu carelessly. They are refusing to assist to allow our agents to look at the assisted voters. They are refusing my agents to go into the polling stations. Now, so that is what is going on now. And if there is anything they can do in the remaining time to correct the messes which are being caused by officers more, Allah to draw their attention na mali yako kwetu kesi. Na utena ki mheshimiwa no kulio enenze masahama ati alame yumile kwa wingi mavikie kukuna kura. Wanaidi nimeyumili si kwa wingi, lakini it will be of no use kudhiu kuna kura pate maagent maitu si kuewa si nyewa they point kwa piu ati ukai kwa wingi na nini zimo kwa wingi, but they are frustrated. Nundu meko na sindu matezi nundu meko na especially ala illiterate mayisi kana mundu la makona nyane we nundu ni mabatiwe agents kona meko ni aba konye dina confidence na IBC nundu wako matabya madhina la mokite kwitene kumeso ona executive officer CEO wa IBC na mwandike balua Chebukati mwenye na mwandike balua Mashariola ni county na mwandike balua, but they are doing nothing. What do we do except to wait tuone kila kikumela ko either clear kana IEBC are messing up in some specific areas ila tuisi na ni tuisi mundulo na unaendie kwa Chebukati etia Malonza na anewe Malonza ula Malonza ni usiwe Kenya tamundu wa kukurigi kula kukwenda korigiwa yeah. Lakini mama yuko nawe wa maana nundu wananchi wametoka kwa bidii ni wengi sana wananipigia kura, but they are trying their best to reduce the votes. Ni mwe mheshimiwa asuni mama wende kithio kana maoni ma David Muselana ula we masembani makivila kiki ugavana ungua chama cha Jubilee va kaunti ya Kitui na ula wavikia kuelesekana ndena imani na muvea wa IBC kana nimo vikia kutoa isia unyuvani wa uwo kana free and fair elections masembani ma governor va kaunti ya Kitui na ndeto sisi isia mukitiwa kivila kia governor David Musela na tima woni ma Mutongo TV na mavo ani tu vikia kuatia neona mo oundu mokite kwa ku studio Erastus Nzomo ni muvea ava lina kumangaleko sya mwingi ni mingwani mwingi west na ndio tondo lina wasianekana mawendekezi yaso kana mawoni ala mumwavau ni mheshimiwa David Musela ni mawoni make ndo tuima ikithiti kana ngewesu wavikiana kunena sya allegation sya maundu ma akulikililwa kwa Usakuani tuyikithiti kwa wesu ni mawoni make na timu ngamo walina kana Erastus kana wa Mutongo TV na ndi bwana FM pemo ndumane ni maito munone mheshimiwa Musela tuteye kulwa ni mheshimiwa Katuma wako yake tui ende nenda tuambie naki mheshimiwa Musela wethi wa anenea ni wanene angewasi atitani na officer yase tukumeweka haya asio kengi anenea ngiwa ya ma anje nero twithire twinena na ni withitwo yase kana nikenda kula siaku siithe no so be kumuyanu no nginyoke thana agent na wenda kula siaku iso wene saitha na agent Musela yeteta kana ituoni imwe ndena mahenjindi na wamosisa no kutula muti amwe ala wavikia na kumaweta masitwa mo ayasha kana ngomo likilela Usakuani uno kana maundu asune saitha ndena agent utuika kana asya meiwe maskulu mamo singi ni kuzuwete mahenjindi make mayani yavo na yindi kingi cha muthia whether ine ni IBC yasendera mwekio na nzame Usakuani na vaka IBC kabina kala muteti toyo kwitikivila cho governor ukumelia mawoni tano kana maundu tano kunene ya tano kituma singi no myo kwa ati make uneni uzwe nuto na kwambia kwete uyu kwa ati imamu nundu yune wese ni waweta kwa ndeto chikana ndena mwikio yugwe ni we ya ati ni watabya ati imake ke no matabize tayari na meagela kutuma ndena mwikio niki na ki yo ugo andwala me kiwanzani makwete kumantha utongo
pai mundu etha apateto kwitha na agent na pai mundu ailo pato kwitha na agent o kwanza watamu nundu agent ye aile kuthi kusisia kula ila yaku ninegwa yaja pe nita ukutwika ni waile pe ma agent ma chama na kwa ni mailo zizia sindu cia andu asumele lakini no zio gethia etho mundu no kwigwa yenda kunenga na agent wake yu ninge baka wane bauzu ye ala batumia bata binge wanza ma agent ma mundu unginiki niki ni make mabinge iwenza yu withia pagetha yu bathi kwa u withia ti undu ucio nundu oguo kwigwa yazia uzu no musingi umondo no tuma mundu alalamika okotini na akethu keigwa Yenondo no azia isino bi nkwanzia ya kuthi kotini nondo agetha apagetha ningi mindo hii form zikwe zoza ine ila zia matokeo ni magodha mailie na aiza form ino pa ya agent wakwa na ninaandikite balua mwambelelio ngandike na niwe no utumete balua abagaga tumya mwene kivela wa IBC yu ni maila kozo mana maka ugethia malalamizi ala mazindu cia muthembozu ningi kukuzwa indi kukuzwa kwena hata okay no wipeza betha mana wo munini lakini ningi ma mundu mabinge wanzanike na mundu ngimane wa mana woli yutwa azia tubinge andunza with that is our pege ndo waweta kuna ne chutre wetie kwacha chati ethiwa mundu ni woka getuone na no kwenda kutethewa withia nuzeo na munango kimwe ya wendeka withia mundu ni woka na mundu wake yu education unukwe ayiweta either returning officer kana presiding officer lawe ba katika station hizo nugo ayaje no kutethezia andu na yamonia weka yu unduzu ndo ailete abanga konya mundu we kana kuelezea mundu kindu ama agent ala azume meosindana mateti azu ni maile kutha mepo mundu uzo akule wenda ajao akazi nienda aja magenda we dumbe agawa nicho kikiba igiaza igia right agia right kana ndeze kwigiagegewa na maizije mathithia ni wege wa right palo kwenda nundu andu we uga rastas yandu no andu ni andu na bai mundu tutona kwazia ingania ni mundu muzeo muno na ndanengwe bagia koza aya ninewa ona izo nazo no allegations onazo kwena nondu newa selo liko kiwango nikija kana uzune woni wake na guti woni wa mutongo okay bwana FM nitwitha tuende oyu mukiti wa kivila cho gavana county ya Masako na chama cha CCU nzio kawaita ni wende na kunena na nenda tukwatie na ke imwe kwa imwe tuiwoneni usu wake yana mwandikitwa mauvo Daniel Mongana lakini yes viongozi mnashinda mkisema kwamba vijana wajitokeze kwa wingi kuwapigia mimi kura lakini katika vituo ambavyo tumetembea kwa dadisi tunaona kwamba idadi ya vijana wanaojitokeza ni finyo mno ni wazee ama wale ambao kiwango chao cha umri kimeshuka kidogo wito wako kwa vijana kwa muda mchache uliosalia katika kupiga kura nawaomba na nawasihi vijana wetu watoke na waende wapige kura kwa sababu wao ndio wako na wakikosea round hii na wakikosa kupiga kura wao ndio wataumia kuliko sisi wote kwa sababu wao ndio wako na umri changa na wakikosa kupiga kura ndio watakaa miaka nyingi wakiwa wakihangaika na shida ya ajira, shida ya pesa na hali kadhalika. Kwa hivyo na nataka niwaombe sana wanarika wote between 18 and 30 wasikae kwa nyumba wakiona ni kama sinema, watoke waende wapige kura, sauti yao isikike ndio wawe na opportunity kushape ile future wanataka kwa nchi yetu. Asante. Usini mukiti wa kivila cha governor county ya Masako na chama cha CCU nzio kasi wadie waita na indi ni wewe twina tuyati ya inga wayo ndeneza imwe kwa imwe bwana FM wewe waita wabule ne demende na kwijumila kwa wingi makone kula ende wenene okiu enda to sioke kinatu kina neno ni MC ya wachangwithia West bwana Katumo yoluo thoi wakula ndio kutabia Erastus thoi wakula hii kuna wa kwanza ile leo hao thoi wakula kuna wa kwanza ile
na nzie mwe mundu nikuka akakwia hii nenge kipande chako unenge mbesa umunthe nikale nacho na kipande chako ngautungia une kula cia thela yu mundu uzu eta cia kipande mundu wisi na ate ya muteti ula ni mupinzani wake nikana aole andu ala matonho kunea uyame osinda nemwe aya penzi aya kele yu ila mundu yu wikunea we mwene na nzia kela mundu wikunea we mwene ni kumanda andu ala meba uba kubi no uzunundu ukuneka kundu kwingi muno na indi ate okula bandu no metha ao meoi uzino zindu ikuneka ukethia ethwa andu demogete ketuone kana onetha andu demolete ni kwatia kwaje tuine na zilo zitaile kwikika ni twaise kana onondu ambe wethi andu molete line ndwele ndwele ko imane wele kana mundu akolia line yake yakabika balo kunia kula na ibi yu mundu no abange kwizelo bandu amolete line na yuka wa manengeto mbesa yana maneli ngimunenga yana imwe yana nizu kunea mundu lawe tawangania yana nizu kunea angania yana yuwe usuni yonzela yake ele andu manga kana mundu akayoba azanga kwanza kwe mundu tono yoba azanga na imana nziye zuni yogeda ba nelenge ugeda ba ya nelenge ba na withi kwobia kweda wa kwobia na yobia nengete andu azumbesa ayobia nengete andu azumbesa anengete andu azumbesa undu mogete chuni kindu getoneka na niendo gotabija ba Erastus mundu no tono leo mana kana kindu kino kibindwe wati yes kwe mundu itha atezi ana yulwa yana wati ile kindu ayazi ai no ngukunengela kindu mukuri nundu akitumi mpeva yundu ati waambika utono utuma ni luma nake ngona kindu kito no utuma numa buwe no kuma yuko mundu uzu ane waziana nendo goteje be 10% ya kura itona kuoleka nundu akindu cyuko na kiende na nipo ukuwa moya waije yumundu uzu niweze onaka une wanzuba ndana anzuba undu bailete yunipo kuwa moya waitie na patoneka ngewezu ni kwate ni anene wa monona ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ngewa ya kigito voter bribery yani ukethia hii kwanza we aweta naongela kindu kwita hooliganism yes aweta na aongela hooliganism you wona voter bribery yenda na chena hooliganism siruzienda sikwatene nundu mundula ukwenda kuonga akuni magula umundi mundu etha anongendu mwingi muno ukethia ekya uyenda anotenda ningunenga nambezi langu enda onenga you nikana ni sichu kwenda ailo manda nzia yake cia andu meba maukamya maukamya ukethia wikili winena maka ukamesya maka ulonzela ma yusizya naye ukwe yaone ko ne kwa gijede yukwe MC uzwa yazi waone kumekishwa kana MC uzwa ikili ayenda onena akakami wake wakilia yu hooliganism ni kindu ki katika uteti muno oundu pe voter bribery na hooligans na andwazu metha maiza mbeza zia muteti fulani na iba kabanga nundu titiza mbeza zia muteti uzu yukwe kurutika pe maundu mwatika kuna maka kunekana lazima muyenda mutenda nundu uzita mwa tuoka tuyenda onenga ne mbeza line ne katenda onenga andu alama ogeto kuna kula mbeza tikamanenga muyenda na mutekwenda na maitumi yake kundio cha andu raf maithingitha nyandu maitele myandu andu azino meta hooligans na nitu yuwewa pe hooliganism pe kindu kiliga aba ukitawa duress yani kutelemwe uga wakuna mundu akuna kula kwanza na kana leo kuna nundu akutelemwe na mundu mutelemye kimwe ya ndethwa ekite utui wake kwa akilila yake mwene etha yake rotu ya kwanza ya kutelemwa na yu atelemwa na eko utu fulani na kwanza yezi otelemwa paza kwa mutongo uzunde etha ne mutongo za kwetu kwa ngoile ndiku etha ne mutongo za kuiwe kwanza ya kutelemwa ni ngunzi etha ne mutongo za kuiwe kwanza no kuwa kwerwa ne mzi yao nanga mbeza na eketha ne yawo uzunundu muno nainde nake mwene ndi aila kwitha emetho nono nukalulu tuchwe uthi wao usakwe mutongo ute musio weno ala waku ese ne musio ende welulu tuchona mbesa kweseja no asakwa mutongo musio muthugu na FM no aketho muno ni Pastor Ezekiel Mwendo ambia tukunete uyane musio muno na ende na kwathimika muno so ni bishop wa makanisa ma KSM ngale kosi yake tui munana ayo itu bishop weno zangezi yako muno biado kana na kweta biado nono niende atakwa biado kai itu nenda kwa abedine compound eke biado ngale kosi yako ya ambieva eviane beta wa tuo Kibwezi West kwa Kasioki ketha no ngwatia
ni andao tutabia maundu maende atangale koni isu no lo koni wa kula ngui andike metu mama uvo meongamite kila kona ya ukamba witu va aide betene wakamba nginya kwa Mombasa no wona undu maundu maende ngale koni isu na imwe kwa imwe nenda tukwatiane na Abednego maundu nikenda tueleze ngale kwa sasa hivi yani kesese nikiucho okoni wa kula maundu meila njata biado kula nisi ambi okono kana bado netie kwena mathina masane makwacha Rastas wenga leka studio na oitu nena ni vanveta wa Ibiane Primary School yani polling station indene wa Molala Mali Ward ila indene wa Kibwezi West constituency na hili baada ya mbigiri mmoja ye mabangeta laini kwa kula baba ina mashine sawa na pia security sawa bio ofisa polisi kila polling station ni kulala meko na bio aina iko siba ndani na naume kati wa aina nyingine ba karibu sana kwa majirani kwa sababu wa Kitauni wa Kibwezi West Mulala Mali Ward around now mina misu na kwa mambo ya wingi wa na ino bikira baba kwa mgema shika ya kwa sawa shika ya na hili wataona wana hiyo mambo kwa wingi wanakazini nziani maina ambakuka pili no nengu ya mali komu wana wazi wingi nao kai mali na kuna baba asante kwa baba ime kuna kula asante nende Munene Rastas geni wale kwa kweli wanda ni kama ande wala kuona kama katibu laini alikuwa kuna kale lameka kutenda jamii kama chakula leo wote wana malezi mji wake ni muvea muno Abednego nondo wa kuka imwe kwa imoto elese mondo maende nende muno mosese ni otavia kana no va Mutongo TV na Mutongo FM bado kwitwa yukwata mauvo ndema Usakuani muno vaile mbeta itu ya ukamba tumanye ndo maondo maende netuambie tene twende na kukwete ndo kula siende no kunwa ene amone maende na kuteta maiweta kana Kimskit siyo thokoma angi mayasema bikiete ne isese mwesi aselwa ko biungua ende no kula ukuniwa kula no we saithi ya uyende ya natiko atekana no kwetha uyende ya nesa ona muwo ndongo kipatukanganyo ne siende no kuna kula kethani ndo atonyelela no ni kutabio kwame tukiala methwa mayuko na kula sio tuambie na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka no wako na kula yake ndateka mbodho sia betuka seseni cha kunia kula skuluni wa musingi wa Sekuru ni kwa ya mwingi ya Yulu County ya Kitui na ane na maundu kauta bala wathuthie ne ndimethi na muwo ibindani no yoko ni wa kula na oingi mayeke tekana ne meyumelia kwa wingi na kukuna kula sio na indi kabindani kau na ki mukiti wa usumbi na chama cha UDA William Ruto nuko niye kula yake masane makwacha saa umwe ngalokosia kuya Sugoi ni county ya Uasin Gishu nake Raila Odinga twikwatia kana ndatika iteba sana ukitha iko na kula yake kuya Kibra ni Old Town kana ngalokosia Kibera nibo kwitha iko ni kula yake President Uhuru Kenyatta nuko ni kula yake ngalokosia Mutomo Primary School kuya Ichaweri ni Gatundu ethio county ya Kiambu atianie na nyinya wake Mama Ngina na indi
ateti yangi ala methiwe maiko na kula sio ni vamwe na ulogo kitia kibila cha gavana kaunti ya Kitui na chama cha Wiper Mheshimiwa Dr. Julius Makauma Lombe alikosia idhiani cha Ngwithia West ni wako na kula yake wa Vinyandeti wa vama saa kuna chama cha Wiper ni wako na kula yake alikosia at River Social Hall ni mapoko kaunti ya Masako mukitiwa kibila cha ugavana kaunti ya Masako na sisi yonzi wakawaita siwadie ni wako na kula yake onake ateti yangi tama uyumbe muteti wa Mboni kai not Mboni Kaiti Mheshimiwa Kemilo nukunie kula yake mukiti wa ugavana makwenda chama cha ODM David Masika Lord Masika no kunie kula ende nitwe atukwate na Kennedy engale kosia ku ya Kibwezi West atueleseka na Musimba ni mwesi okona kula nondo kwe na mathina ngale ko isu masane makwacha bala Musimba eva ni okona kula saa 12:30 ende nondo wa tometambo to twa kimskiti to thokoma saa ni isunda netho okona kula kuni to sioka kwake tumanyikana maondo ndo kumethe wa maendelea ungi okunie kula yake ni Dr. Victor Monyanka muyumbe wa Kiliombunge chama cha Coast Town uyu kutia kibela kiwingi na chama cha UDA onge oithewe ayikona kula yake ni Mheshimiwa David Musila na ola withe ayiteta muno yolo kwa undo iseso ino etwa yiwe muthenyani wa umundi nitwende na kuatia mauvo asu onthe ni kendo ise yani twa kwetemo otondo maende no kuna kula likana umundi ni muthenya wa Usakuani 2022 matuko kenda mwi wa nana na Vamutongo TV kuma kwa masane makwacha nginya masane ma one to ndo za sita nengire that wabika one za sita za mwanza bandu titha na kututambanite mwa imwe twende na kukwete maundu ondo maende no kitika andi kimetu mama uvo meisio ni kibathukanga niyo maende na kutwete mauvo va studio twende na minukilia uneni wa masane makwacha twena ke Fred mbadha tuminukilia uneni wa masane makwacha ende mawiyo oni tusiokirie ngivo wisethia no twende na unena nia kwau twende na kumina na kuningwe undavie mawoni maku ufikie na kwete mawoni maku yolo wa kila kende ground tutavye wono kunie kula kula yako kunie eva maundu methi wa mailanja hata ile itatu kenda imwe tano namba tumani mukuvye vatende vi na ndeni wa mitandao yetu Facebook Mutongwe TV na tu live then wa Facebook na indi Mutongwe FM na Erastus Kithuku Anzomo then wa page yako ya Facebook Twitter @Mutongwe TV KE @Erastus Kithuku #tumia Usakuani 2022 YouTube Mutongwe TV Stock FM official yuni ndato ambo sio kabana FM tuminukile onena nya witu wake okoni cha umundi nikenda tuisocio kama saangi twende ona onena nya ba FM twetha wano kuma kwa cha tuona maundu no maendeye oitwe saa 6 saa 5 na mbao utonyo nene hata in general undu kuma kwa chamba kama sana asu na to expect chao masane aswangi mati ala tweso binga ituo wendo wa saa 10 ile sia mawiyo in general Usakuani wendeneza Usakuani wendeneza yumbika ba Usakuani wendeneza nundu ndwambe niweze tweka ila sampling to eta ila polls ndu ka kana robo wa polls ubo wa tifa no bo wa info track ito yaka sampling wethikisa kundu kula ukuwa kuiwe to kutotha kwena mathina niko nini muno nundu sorry wethikisa ni county wewe tuitewa as a county ya Makueni na ngaliko ya Kibwezi West na Makueni lengi general nugwe yende oneza Kitui nugwe gende neza Masako nugwe yende neza Mombasa nugwe yende neza Ilobi nugwe yende neza nugwe Mlolongo yende neza uzune wona nyo wakana oundu Usakuani unalere kwetha wende neza twazi okwa kubikia opakubi yulwa miongo nana nyekwana na undu ngwiwe pakubi yulwa miongo nana yulwa yana Usakuani wende neza waizia atongo imaitu weola mailo tethie ne matethetie wa kuonia ati imo kana titi kunekula na kumatavya na kumatungelela kana titi kunekula na tamina kunekula tetha na Mungu na tetha na Mungu kila mundu akona okulela yake athenuka yuko nuzio ukethia nitwetikela no kwa bamwe kana
bikapau twasisya undu bethe tubande kuma kwacha ila twambie no tuyambie ona itue ye mbingwa nuzi ituo tineni mubaka ituo cia bingwa yes na mabingwa matu ya line cie bandaza na otigete ometuke tewe andu matu ya nyakwanza ni nakona hiya na twamana ukwene twambie tuzoke tawe na wethukizia ndukwiwa ati sindu nene undu dhano malalamishi tazume na mena mheshimiwa Muzela chune kindu matongo kunena bau katika level yake na mutongo wa IBC ukethia ni makwate yani wewe malalamishi tazume na mena MC uzunge wa Katumo kwa Changwithia West nuku we ikwe ni watabia polisi na kwanza uzuku weta ukutwika no kukona no nduzu kwanza ambo zemba nundu ni wake iko uzi ndu no tuza mutu nini tuno kwate kuziwa yukindukela kyose yukilake na kirona gotha tutona kwaje kirona kwiki ango ke uyu ndike ndujuku akiwe to kibwesi nundu yuzu azize ukwetwe twelekele saa 5 na twelekele saa 5 anuzu ndiezekana reporter waitu ndiezekana ni wa Asia kana ukuni wakula ni wende ne zake bwesi wambeye yu ukethwa wambia na withe ni wende nesa kila meonidi kila jaile kwa bau ni ba lozi wogethia yupalalamisha azumeibo nuwezi andu we ukawezi ogethia etha bebano ni umeizi andu na lozi angale kwa nga madethi na nayo welo madethi ata i process ya ambia yelo kalatwa na muyeni karenja andu imwe wasisya kuitha no kuona bena utaya kuona zito yako uko bae bukuni kwa ndaye usisye buku yako ni kana withie ne wekati ni kana withie patoneka tikwiwa pe bandu kula siunje tele kwitha titheiwa pe mundu wigetuo ni no kwenda kuna kula na ndeneza ubikio kuna lakini yuto asesi ona kundukula twena nene maitu nenda kwa azia ta mutaalamu 80% ya undu in fact ni ulua 80% ni close to 90 undukula ile kwitha thiendere ni gwithiendere nundu ta ile kwitha tuine nai uyu ta ile kwitha tuyazia niwezi pe binda kula chako no mwezi wa 12 tetenetha na katiba kake u na wakile ze wili okewa pe kula si etwa na kuuta na river na sisi ethe uzi wa bingwa na yucha siambita kwetelwa bana kila kindu kindu kiwa hapa tukwa ko uketha teiwe pe kituo kelete kubingwa na kineza akina bingwa ndineza iwa ngeweza yute that na osenyo lakini baiba tutunaiwa ngewa ketha teiwa nwezi kindu pe crisis wiwe au kewe na ba ngalikwe ya kimskiti yuthu kuma ngalikwe nge yuthu kuma ngalikwe nge andi kwetha wiwe kundu kwingi muno sile kulalami kitu kana yuthu kuma yuketha no bua malalamisha su kundu kwingi toile kwetha tuisenga lakini mbika bau malalamisha yetu kwiwa na ukendo kitono ziwa na nene zineza nyekwe nawo ni lwa kwa mtaalamu ni endo kutabia kana mbika bau nundu nuzi azi okay nundu chabira nundu kiendete Usakuani uno wadala neza na ona muzindi ula waelo zinda ezinda kuote withie no mwene na withie ona zindu ila mundu tono lalamikia ni zindu si utheu ne ugethia ona age kulwe no lalamika nundu wake ugethia ona age no kwa nundu kulalamika kou nyegwa na woni wakwa twende neza na ila tweza etha tuinena wiyo teza kwetha teikwata mawoni ma andu nokua maeza kwa zene otunga mubea kana ni makunia nundu ningeona tina SMS si mo zomba na kuizo nugu ne mundu kugwa nendie kituo ne na mazata ano ba na ndio na mundu kunjukulika no sana kitu jamu the boss sipo yuko ugekwea undula webange tuwendere neza na tuitunga mubea na tuenda kula ili neza na tikwenda tuweta asindu ile kula cia ile kuthi neza na cia ile kuone kasi hithi neza yani ondola masia hizi ona matio yikuna maile kuona baiba ndu bena ubungwe ba yuko no ziozi kaende yu no getha nicioneka ni cia kunoneza na nicioneka sikuniwe neza neka na withi ne ondu izagwa mundu mwezo kuka kwazia hii yani na bantu gwa ne omeiwe malalamishi nundu malalamishi nimo waile kwewe ni tu iko tina tuungamie ondu na mwa Kenya ne ndo kutabia undu imande mayongelwa ndungi yuko ya mu Kenya ula niweze ziana ukwezana ziale kutha sia bingie zugulu wa katano na zibingwa wa katano chumage tena bingwa wa katatu yu program ila yatene haiti ati ziana zikambere ki wa katano yate yambeni pele ambe ndio zugulu wa katano ogere aya
ometuki program izu ya pungwa ya pendo hata mwanga wa bingwa nikizebe wizi mwanga wa bingwa nikizebe mwene ndetha ezi mewa wakunanwa na metuki siana ziona kama zinaziwa ati muka bingwa matuko 11 weze uko muzie yuzu muzie yuzi muzie wakana kau inya na ethe wakana kau ukene wa mugoni wakula na yu akweta kuna kula agili na kwake thio yo bo lete la inoge akweta kwizilia wa maana wani wezi no elozo ka skulu auke nuko ni dimbesa yu mu Kenya ndekwenda kuongelwa kindu kingi kiumya yani no enda sindu ino na ino kwewa peke ndo newa mheshimiwa Kalonzo Musyoka weta newa cha Mombasa Mombasa kwanza Mombasa mena kitumi cha kulia ume la makune kura lakini wewe hata wewe nema kuna kura paya still galiko ya Mwenge uwe mheshimiwa Kalonzo Musyoka jino mlepa kuna kula na kula wona maripota maitu maizizia mazaku mavoko kuwene kitwi wewe na maumilete makune kura ona matena presidential candidate jibeke ndo kama kedage jabata ando asimo umilete na meenda kuna kura matena presidential candidate kiuke ikwea Kenya nemetikilete kana ona no makwate koko mundo ona utewo na maka umela maka mukune akula muno na maka theje kindu kito vote apathy yuko we nyana azizia mwezo wa akula nitikweza kuona kana andu aingi ni mapepe otothi muno makethwa maumilete maka kuna kula nundu yani ukakuja mu Kenya akwa enda ona tichumagia yukite mandi kula yathe lile na zindu cia tangazwa na muzumbi atangazwa na ndende ukule mu Kenya akwa ona akwa ewe muthono mundi muno izia muno ketha nukala hata wailo bita au nyoka bita mpia katangazwa MCA ngava na muzumbi katangazwa Kenya tsimaka sisi mbe nundu mena zindu bingi zimbe ho yuko nyana zene ona maende sana nizeme kuendeleza na nizeme mwadala na zaitu tukambe Bwana FM timuvya muno ndo akuka twatamanya ku masaa 11 paka mazanya uzitwavikane saa 5 na nusu twakona ozindo sinkwati kunekito nesa naingi mazani aswangi tweki watiki bila twekwa mana na kwende ona onenania kwende na kuthoima yulwa maundu ama oteti nyemubya nyene muyane ona ati maitu twatunga mubya na tu ona mpya ndo ingi muno mandu meze mezi personally na ona mandu meteze mezi na mati na ko ne ko ja sai yeyu nondu ni wo mautala makotha mambezi nito na te mina tikakwateka kwara twezabu bandu kwe be twezabu twatumwa otwe nona nito no kwato omunde nito kwato omunde omunde kuibika masani azuma yondo ituwa sia bingwa county ni Mbeya immediately mamba othio muova nini na ende utali wa kula yu kotala kwa Mbeya na ende Bwana FM asante na ende muzizi ndanamba kosa kwa othio mu kakuvi nikenda Faith Mackenzie the IC wakete na andike maitu mama ovo kuma kona kifatho kanganyo nenda kwa mboso mama otomani kauta na indi ndio nengalela mukiti wa gavana county ya Kitui Malombe yuko na kula yake ndio tabyange wenge ya Kitui rural Kitui rural Alfred Kitui rural na indi ndisho rural okay na indi kana mbie nezo ya Kitui rural ni kana mwandiki wa Mavo Nesma Siaro etumanithia kana kwena ukoni wa kula wa ayumbe kana ma MP nondo mathangu ni malikanile na ma West Pokot moka Kitui rural ma Kitui rural mathiku Kitui rural mayoko na kula cia uyumbe na niko Onesmus Chalo osembete nikenda wisethia ni waikithia mauvo asunesa na avikavo nitwitha twikwatiana nake eleanje kwa withiano nake waitoto ni otabeti agone akule yake mwanyani primary mwanyani nivo akone akula yake na indi ndio tutanamba kwa toneni wa Malombe nienda kwa mboso mama otumani kauta bano onwetwa Ole Cleopas Peace Boy yasiai vamwe adi tamati mimi sijateremuka huko Mavendeni ward but nawatakia wote elections poa tuned in from Thika asanti Anthony Mwicha watching from Mombasa kwanzia ya mwanyani na kona kura yakwa kituo kita wa Yali Baptist Church ndizo ndaandika Nyali kana ndaandika hata ni kwaje ndaandika Nyali lakini waandikite Yali Francis Kasanga maundo ko adhiriba mesawa inakona kula yakwa over KMC Cosmas Ndole Ndambuki I say already casted my vote in Kenyan embassy to Germany in Berlin. Let's vote wisely and continue maintaining peace.
Ehe tutaumalete kwa metoke ngewa diaspora by the way. Diaspora hii. Ni kuye Kenya tuende neza muno. Wewe no mwana wake wako na kula yake. Kuye Kenya tuende neza muno. Na ni kutabiza wa Erastus beke ndongwenda tuende na ukwate ya kwa mboya. Gina tuipike yako kuna kula electronically. Nundu you na ando asme diaspora. Ona mayiko na onde. Nundu metha mailete kuthi ubizine wa embassy. Mai mageyandikithie bau. Na ti andu onde maybe ko bizine wa embassy. Na metha mena mwana wako kanundu bizi wa embassy urona kwithia. Ondo na ama bizi ma embassy. Urona kwithia me bandu Nairobi. Lakini we mundu ungi wa nthezu yo abandu bange ta Mombasa, abandu bange ta Kisumu. Na yu ayiwe ne baza na ile akwithia ndike. Yuko ila tuweza opika bandu withia no tuko nekula. Yuko amzia ya mutandao. Ukethia mundu uzu ona eba lawe. Ukona diaspora ni unda ne ndo gotebia ukona yongela kula bagubi gili maana ata. Aya na bedhi babe mwene ndi wase nzomo please chunguza Kitui Rural. Kuna shida Theophilus nikiwa Embu. Bedhi ni ulathi na wa Kitui Rural twa wetange waya ayumbe ni kwatekeu Onesimus yathikavo twithiwa twikwatiania nake imwe kwa imwe. Yundu uzu Erastus uketha we wawe. Ngea no sio tukatarajia kundu kunge either kwile kana kutatu. Atoyambia kwa chanye ni waize no withi okuo kungi. Eno kuona yuko kamba. Ukamba. Nundu ni wala ndio kamba. Yuko TV na kweza kwegwa kundu kungi kutatu kuna nundu yu nweze thina wake ndu kiwe yewa you cha affect Kitui Rural. Kizio gake ga affect West Pokot. Nundu wewa mathangu baba mela ro abana maina ro amado bandu bange yupa umate na atwa manama ikuna na baya matwa iwe patekwo bado manama ikuna nundu yu ni kwatie kwa anungwela mwithugeze kana muzezo ukwasya yaje kana mathangu azu makwaniwe abage twi munango mege iwe loli ni ende West Pokot na wona meku munango ne ma West Pokot mali ko da mege iwe loli ni yendele na Kitui na nebo yutu ine na kwaje to izi ate ina nebongo endo mine kula esu ne yaela kweza kusiokawa ngalama esu ili uluo kula esu ne yaela kweza ukona nundu ne utabia neza yundu kuona bailu monde undu kuona pena maofisa ma ABC undu kuona pena ma agent ma candidates undusu ukasi wake wathingi na maofisa asu kuona na niwe ABC kwa ndetha yandike to kwa vile kupe ngalama esu na ngalisiketha yende kasi ogua mathangu sitwa itwe ni cia polisi cia mini cia ukoni wa kula ngalama esu ikule the line ngalama esu ikae kwa nuyo nundu thivo ngalama esu thivo yuko ndugugua kuongelekete ukethukize katika by election wewe ABC mayazi tunengwe mbesa tukakuna by election na mainengwa budget yu tikito boya mathangu azugua makuane tumage na West Pokot metho ni kukuanwa baige uko Mombasa na ni kwatende Kakamega ni kwatia manalikanite ukethia ithangu nutotha kwithia pizza na isiro ti ya mundu umwe ithangu yu ne yanangikite yu ni kwatia no mage twite ni tikito boya ngaiteze kwithia mani mazeo maandikitwe mujumbe lo ile andikwa lakini makiti oro abantu pandu pala ro aya Mombasa maka print wa upya ngalama ezu muvukoni wao we ikulyo ni Yesu muvukoni wao ngalama nebo twenda Kenya mundu anengwa wia tondu twaise tukomane batu nene na ene ndi kwacha mundu akamanai uzunundu wetekela kwika na thika atekwe ukuna gwiya ati ibaila tunanena tipinge kumbe na gwiya opposition ne kwendeka lakini timu paka mundu atiwe ne opposition nikana ate athukume wala ene mundu ile kwazia wewe ninye na kulina ninye ne bawa na ndio nidi kusuku aya naende bana FM ni movea muno kondu one nyusu yune ni andaya twiminukilira na mbothi twithukisi oneni wake Malombe kumangala kosi yake twini okonie kula yake ndatika mbotho yake toka Ethiane Primary School ne kwa Changwithia West Kwa Malombe
ulokuitia kivila cha gavana kaunti ya Kitui kupitia chama cha Wiper. Ninokava katika kituo cha kukunia kula cha Ithiani Primary School na nina dhina kuna kula nesa na chekiwa details sia kwa asioneka sivo na nane mathangu nesa ma kuna kura na mastambu wa aitina undu kunaendeka na wise kuthia mastambu wa na nathi katika polling booth na mark langwenda okunia na nekia katika ballot boxes na nauma aluka na nasisia na mpango suende na samuno ba Ithiani na andumon mebo na ni ripoti ila ni kwatie ni andu maviki tuo ni tene muno na mavika vai na thina wivone makunie kula nesa na ninguthudhia onze alamata namba kuka katika ituo ni sia kunia kula Kitui chonze. Tafadhali umaluka imuthi katika ituo ni maafisa maitu ma IBC muone kama endeo kwata uyawo na doria vizuri na ni tukumai encourage mind muthembosu baka ando nzema kunekula kula sietalo nesa na alame usinda mesinda mate kuiziangemi alame vya matana asindwa alama asindwa makiti kila ni masindwa nundu uni wokwithia utuyo wandu maitu na thea mundu na kindu kwenda kucheck no wale to cheki takwitia recounty kana okuikotini baadaye ni kana mundu akwati haki yake thea na usio ni kuikotini. Aya naende usu ni mheshimiwa Makauma Lombe inenea yolo kaneti na wake wo kuna kula na yu oyu yandato imwe kwake Caleb Chalo wa Mutunga ngale ko sia kuya makuwe ni tukwati yana nake atwabie na ngale kwesu maundu maende yata Caleb. Kwa nini hivi? Ndio kweli.
Kamu tuh tenang kok toh. Ada kita ada. Zungumza kwa kendo hiyo kwa na. Hata na mimi zimekuja kwa aje. Tunakaribisha hivi. Pole. Oh, my edges. Umekuwa live? Wacha nipigie ya TV. Utapiga TV. Nitawacha nipigie. Mimi tu kwa vitu moja. Ani ndio hapo. Mambo ananipigia message. Kwa wewe ndio unakuwa. Wacha wakula.
Hamjambo. Maarifa naye Anita, tumepiga kura na tumepiga kura haraka. Tumeona kwamba majina yetu yamepatikana katika mitandao ambayo wanatumia maarufu Kimskit, na tumeweza kupiga kura kwa haraka iwezekanavyo, na nimeshukuru kwa sababu nimeona kweli mashini ambazo ziko hapa zinafanya kazi. Isipokuwa walisema zilikuwa na itilafu kidogo kuanzia asubuhi, lakini zinafanya haraka, na kwa hivyo inaonekana kwamba ikifika masaa ya saa 10 watu wengi wapiga kura watakuwa wamewezeshwa kupiga kura. Katika ile mitandao baada ya kutumia fingerprint, yani biometrics, picha zetu zimeonekana pale na tumeweza kudhibitisha kwamba sisi ni wapiga kura. Kwa hivyo mimi nataka nidhibitishe kwamba Kimskit zile ambazo ziko hapa Uma Primary in Boni constituency zinafanya kazi, na kwa hivyo na hope kwamba Kimskit mahali pengine kwa sababu zimekuwa na shida ziweze kuharakishwa. Na kule Kimskit hazifanyi kazi, nimeuliza County Returning Officer Bwana Raria, kwa sababu kama Kibwezi West constituency particularly 50%, asilimia 50 ya Kimskit za Kibwezi West hazifanyi kazi mpaka sasa. Na returning officer ambaye ni wa Kibwezi West alikuwa apatiane report kwa County Returning Officer Bwana Raria ili amwezeshe kufungua what is called the complementary mechanism, yani kutumia printed register. Nataka nidhibitishe to the whole country kwamba this problem ni jambo ambalo tulikuwa tumeshughulikia kisheria. We introduced a section called Section 44A. Section 44A was introduced in 2017 by Jubilee then party, very controversial section ambayo ilikuwa inaitwa the complementary mechanism of the electronic system, ambayo ilikuwa inaruhusisha IBC kutumia the complementary mechanism wakati the electronic systems hazifanyi kazi. Hakuna sababu ya mtu Mkenya wote mahali popote katika nchi yetu afai asipige kura kwa sababu Kimskit haionyeshi ama Kimskit haifanyi kazi ama haionyeshi jina lake, kwa sababu tulipitisha sheria kipengele ambacho nimekisema cha 44A cha kuwezesha IBC kufungua register. Uamuzi ambao ulitolewa na koti jana ama juzi ni uamuzi ambao mimi sikubaliani nao, kwa sababu haufai kuwa ulitolewa jana, kwa sababu hakupatia nafasi IBC kujitayarisha. Ndio kwa sababu katika nchi yote kuna shida ya Kimskit na nyingi ni kwa sababu ya either mambo ya network na vitu zingine ambazo zinakumba vifaa. Kwa hivyo Mkenya wa kawaida hafai kuzuiliwa akipiga kura kwa sababu Kimskit haifanyi kazi ama haijawaka ama ina charge. Ni kitu ambacho si kizuri. Na IBC tunawauliza wawajibike, kwa sababu masaa ambayo watu wamepoteza masaa 6 kisheria wanafaa kuwa wataongezea muda huo masaa mengine 6. Kwa hivyo kura zikiendelea kupigwa mpaka saa 6 ya usiku ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu hiyo ni jambo ambalo kuna mtu alifikiria litafanyika, sababu mambo mengi yanaweza kufanyika usiku, na watu wengi kama saa hii nimeambiwa kuna watu wengi ambao wametoka mbali na wameanza kurudi nyumbani. Kwa hivyo mimi ninauliza IBC kupitia Chebukati watoe amri haraka iwezekanavyo. Manual registers zianze kutumika ili watu wasigadhabike na kurudi nyumbani, kwa sababu wamejitokeza kwa wingi na kwa amani. Kama vile unaona katika foleni iko nyuma yangu, watu wanapiga kura kwa amani. Kwa hivyo ni jambo ambalo returning officers kila mahali wafai kusita ama kupotezea watu wa Kenya wakati. Watu wapatiwe manual registers, tupige kura ili kuwe na amani. Asante. Yeah. Itilafu katika jukumu hili lazima utazipata. Kuna shule inaitwa Mvuti ambapo ballot box ya senator na hazijapatikana mpaka sasa hivi hawajapata. Kwa hivyo kutakuwa na itilafu here and there, kama vile uliona itilafu zile zilitokea Mombasa na Kakamega. What I'm simply saying,
ni kwamba for purposes ya Wakenya kupiga kura, hakuna kitu ambacho kinafaa kuwazuia kupiga kura. Wale wengi wapige kura. Kule ambako kuna shida kama Mombasa na Kakamega wanaweza kusitisha zoezi hilo mpaka siku nyingine. But even then, nataka niseme hivi, IEBC inafaa kuwa inajua kwamba siku moja imetengwa kila miaka 5 kwa watu kupiga kura. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kwamba ballot papers zinaweza toka mahali zilitoka na zinakuja na picha ambayo si ya county ambayo inasemekana, ama hazina picha za wagombeaji kura. Na tulipatiana vitu hivi mwezi wa 6. Ni jambo la kusikitisha kwa IEBC kufanyia Wakenya mambo kama haya, kwa sababu ni watu wametumia hela nyingi, watu wametumia wakati mwingi kufanya campaign. Tumefanya campaign karibu miezi 2, na ni jambo la kusikitisha kuambia watu kwamba hawawezi kupiga kura leo mpaka siku nyingine. Naindi osu ni seneta wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior etikivila chao governor county ni suna tikiti wa chama cha Wiper niwe wa ainene ya maundu kauta na munono wanene ya kicha maundu manual register na kicha mathangu kubetuka na kutwika kundu kumwe kwe kunwa kula niwe tha itula muti zama ya usawa na mipaka IEBC nondo wa kiu ya sema ida meva ngitenesa na tuivana bwana FM tu male indi nondo wa kiucheke kase ni ndeto mino kile kine kenda wesethia ni twamba kwa so thiomo twesio kile masano ma wiyo bwana FM lulwa oneni wa Mutula iba kindu kimwe senator usua Makueni waweta siapa yake Boys West kwanza tumazina tulatu uthukuma ni 50 yulwa yana na uzino no baluku munanange na yuteza yumaza thandatu kwaze ni mabiruke ende na pena uthasio wa kubingwe bukwithela yandikitwe mazitwa mandwe ibuku tumeta bingwanike niweze you wethukeze ndu gukwasya kana mazala manangikie maile kuongalwa kukundu kula kwina sitima wa ukona unduzu ne kuyanata nundu wasije kula IEBC ka yu kula itwe sienda kula sia kunwa sikatungiani wabandu bane bobetha sitima pala sio kotalelwa ani wakothaitwa wanatha ba sitima ni mamanda ana tawo IEBC yu primary schools ila sie kuya musi ila sie utomeka yuta ituo sia ukone ya kula tena muikeyo nimekuyotha na cheni kito no kuna kula kwatuka na mazazo kwatuka kwa kula mazane watuka nene wepa kazamuka ngwa weta na kaweta takazamuka hii ni muno nene wazi pesa nduku fulani nene weta pesa nduku fulani yelete kuike tuo ngwe weta na emo vote ya neta ya senate ite na bikabo you nambia kuona hii yute hivi ka wiyo nuzi tuweto neno bo kamba uwoka tivi ka wiyo titha tumizie IEBC 90 taendele 90 titha tipa 70 nazo na maxi azuti maseo kwa kuwekeka ta referee nundu IEBC twazia ne ampia ni tawe referee aile kwazia ingale kwene yasinda na yasinda fair yuma kuna kiu wethia kwe kundu kwingi wethia andu nimekuona maina kwa haki Oyi mundu zite na ugie kituo ne kwa chana uimbia ta yunda na ndana kati ndana kuna kula na mabuku maile kwa meba yu ni jauge na thina indi ni jauge na thina you know izo no zio tukazia ona kaune tukuona tuendeye ningona ne tukweza ila tuweza kwamba na wiyo tukweza kuona tuonzu tungi twiku yutete na tuona ona yutu akenya yonde we tuonzu tungi twiku nundu ona ni wewe akulela kulo tukola cha kwaja mama thangu no mena mundu chama langu iba thangu mapurinde we taki mami no purinde wa magua mairo ba Kenya mezi loke wanzane marwa mpaka station ma station ni wo kwethia bena bandu bena thina mutheno yu kwanza yu asu ni asu makitwi ni mewedetwe yo haye yuko umone ka mutheno la wako kune kula na uno kola twa weta kutonya
utonya kwitha kungu kwingi wewe tusiogi tuma na tito ini kwe kundu kwa wingi aya naende bwana FM ni movya muno na ina amekosa othio munini na ndaendete othio muone munini ni kana mheshimiwa Daniel Kitonga manzo no kuone yakula yake kisione cha Kanthoni Primary School kale kosia kuya mavindi ni mheshimiwa Kavindu ula kule senator county ya Masako wako na kula yake naende mheshimiwa manzo yete kivela cha senator kuya county ya Makueni naende nake mheshimiwa Raila Odinga no kunia kula yake ndatika miongo ya tusha veta kuyanga le kosia Kibura naende mwana musesia othio muone mukuve naende twisokethia na Faith Mackenzie wa Mutunga akwatiani na andike metu mama uvoku misioni kipathukanganyo twende na Usakuani 2022 ni Erastus ketho kuanzo mo tokomani Yesu ingi wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciye mukega wakina mukega ucio ukomea tumena iwa ukomea ngata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna na kolelia no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi umaniwa niwa nongo thio gitia Simba Akenya ni matiki critics lakini wanawe asiwe kindu kisio moko tabia ni avindugie ku tukane hizo taneza manyuma mwanane bomu kubwa ni kanivuli mwana inobi wedele ande bastua kaka nimesema taneza ndikola spaki na kama na mwana zaita wakithona Mombasa saizi wanakoni anaweza kwa bisema hapana asi nyingi na naite yabu otondo Yesu wa meya ya tume enda yonde mukanaiche ula uvo musio boya makanisa na akaba muboya munetwa cha ndo muboya open talent now engineering is passion professional unaelewa ina nende buna attitude ya hiyo na my mother no sawa amuka mwini musiono ngina eve kiwanga Mukei? Totally Mukei. Mukei wangai pio. Kuna mungu tita na kulia zi. Nunu ndo kukena. Koni nema ni eso. Ngaino ukubunde asiasiendo. That show you that it's not about you. It's about him being glorified. Umaniwa niwa nongo thio gitia Simba kalaka simoti kukaithite na kwa ndina makisi kana niho sangitaisa nako kasangitaisa niwe kainyunga musenze ndiye sauza simwe sundekete makisi etela nike makisi etela mwaneke makisi simwe tunongwasa kukwata makisi tasikiza tune yaku vinyia star nyanya imwe ile star itatu imwe noti hash Mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate raino mama mabate raino mama ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya
neno pekee. na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya eo chao wikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe ometoke ni mutanisia wambie kudepend na etha uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikope ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaletwa 3 ni single ndio ise ni 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single ni 3 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mesio eso ida wambitese kota nenda ndiruka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wi vinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi itamba hii nisi soba zila soba zeti uzio na si itoku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti kuwa isu si andu azu noko tumia amako mamota nundu ni mendete ni musinona andu maitilanga moka na banga we wambuka ni woibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adithi ani mbokana na kila we ya uonda wika ni wenda profit kwa wika ukakatulate managing affordable kwa customer ndukamwe exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingwese bawe wenda ka chao na chao yo wenda uketha wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendume ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 kwa isina ni tatu yani uyava Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani musese witu mwendwa
Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno waila utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo kile chanda kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ila ndi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena ni lwa Uingereza serikali nendogu serikali atia serikali ndikutubinia neo katiba mweya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni thete sewite serikali na alame utongo ini we serikali ni thete sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mweya uwo yani thete aseobisie mubia wa mbunge ni mama seo basemia mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twavika mawo makele mavuti no konya uteti utanithia nanema no manithwa bandi ni wa vilingi wa mawo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginya Usakuani Munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa mavoni wa thela itina wa vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Dial *811 *290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811 *290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Musesia inawikwatio kana wende na kutinda nesa na ni nasio kithiangi twende na kukwatiania na andiki maitu mamovo tumanye kati wa maundu alama ende thini wa isese sia ukunia kura ni Faith Mackenzie wa Mutunga ni na udhocha tukwatianie kumayu nginya mwendoni wa baya sa muonza twithwa tuikwatiania na andiki maitu mamovo tumanye kati wa mauvo ala maende isese ni sia Usakuani isione mbinge sia va ilembetani ya ukamba na ndi kwa mauvo ala me mana tubikia ni kana
tumashini to kuna kula kuya ngaliko sia Matugu ni Kakamega tuina bikia na kwithiwa tuimu tambwa kana tuimu manya George Wajakoya ula ungamite na chama cha Roots Party kwitia kibila cha Usunbe ba Kenya na kwou Wajakoya ndana bikia na kukuna kula kumana na tumasini kwithiwa tutana mumanya kana tutana umelia isito yake kana maundu make kana details yake sia ukuna kula kwa oyuyue ndana bikia na ukuna kula kuyangaliko sia Matugu ni Kakamega kumana na Kimskit kwithiwa sitana bikia na kumilia maubo make alawi yandikithĩtie ta mukuni wa kula kisioni kiunendi museseni natwambe ukwatia na Robert Mutuku ula ungamite kana ubikite kisioni cha Ngangani skulu ni wa Ngangani kiseseni cha ukuni ya kula ni kuyangaliko sia tana aidhiwa ainenania na ula une wakili kana wakili James Kathili manenania yulo sakwani undu uendegwe kiseseni kiu kwa ku Robert. Faith Mackenzie wewe studio nye ni kisioni cha Ngangani ni skulu ni wa Ngangani secondary ulawe ward ya Ikombe ni kiliwambunge cha Yata county ya Masako na indi baisi so ya ukuna kura no yende yete na ndiambo kunikila wala tuambile kuma kiokoni twauma ndini wa ward ya Masinga Central ni ndini wa kiliwambunge cha Masinga na bau iseso niambie nesa kuma mwendoni wa saa 12 na ndisi siya kwa kube kisioki kwa unene Masinga na Yata sio ndisi tawa Yata lakini swali ki masito ama iliombunge tuna Masinga na Yata na ndeni wa Masinga tuna kuni makura ili miongo thandatu na nyanya mana nyanya miongo monza na kenda na ndeni wa kisese kilatu hii cha ukoni ya kura ndeni wa kiokoni cha Omondi tui Masinga Youth Polytechnic na bauki na kuni makura ngili mwe mana nyanya na miongo na nundu masandu kuma kura maibi nguwa tui bau na isisi hivi nguwa tui bau isa sababu ni yende saa na hindi tuyuka ba Ngangani twauma kiseseni cha ukuni ya kura cha Kidimani HGM Primary School na school ni wa musingi wa Kidimani HGM na hindi watoto sisi andeni wa ilio ile sia Yata ilani Masinga na Yata ndima kisesi cha ukuni ya kura kicha Kidimani HGM nicho kina kuningi makura balani kuni makura ngili itatu mana thandatu miongo kenda na tatu nukithamena stream thandatu stream itatu sina kuni makura mana thandatu ne 13 na ingi itatu sina kuni makura mana thandatu ne 15 na indi tuyuka batu Ngangani ilani ward ya Ikombe ward ya Ikombe yina kuni makura ngili 13 mana tatu miongo monza na eli na indi batu ni wa skulu wa Ngangani secondary kwina kuni makura mana monza miongo thandatu na eli na indi utondo ukona na wakwa laine nile kwa une kumanisha kana isese ukoni ya kura bande ni wa ili mweke na akoni makura tu nyanya na umwe na kila kingi kiona mana tu miongo nyanya na umwe konde wongelania ni mana monza miongo thandatu na eli tuibaya Kilimani nitwabikia na kukwata maunyungu nyesokuma kwa mumaene ndima yase kana maine thia masitwa mo ndene wa Kimskit na ilama polia alama ongamete ukuni wakura mamia kana maine la manual register na ene ndiwe thia nimekuikulia niki manual register itevo na maneire kana ni kwidi wa hivyo na indi pia na IBC ni kana bala Kimskit ite udhukuma pio ni waba ile itotumiwa manual register lakini dhani kudhukuma anune yithia kwa Kimskit ni kumaanisha kana rwi mwandikithie tamukuni wa kura na indi feither ba ni na aton wa county ya Masako kana county aton ula kwa kikamba ni mutai wa maundu ma mea wa serikalini ya county ya Masako na mwithe iko na kura eta wa wakili James Kathili na indi kuone guko atukwatiania nake ni kana atwel taliye ukuni wa kura uende tata na etarajia kuona county ni wa Usakuani wa Omondi. Karibu sana bwana Kathili ni mkera Robert. Kwa masitwa no matabanita wa wakili James Kathili numeta kuya tawodi Ikombe na batu ndani primary na Ngangani secondary ondo mwaelewa hapa na kuna kula nibikie kutene na kuni wakula bawende nesa andu nimeoka makono kila pena stream ile na mundu muko kabe clark kula wivo koni andu edha wivo kisitwa biba pala wa ile poli ya laini edha jingalienge pala wa ile poli ya laini na kuni makula la kuni meutethewa ukethia ni mathimbe mayutinda meta ma metelete laini
na pia dhape mundu tesi undu ailo kuna kula nini ibandi ni na inona ona presiding officer aimutethesi undu kuna kula na aimutethesi inona yita ma agents ombe nikenda withi ni masisia kala mundu usu ase ekiwe ungile ndono weta nikana ukuni wa kula banu endene sa na kwina muwo aina nduthi aibandu pe nondo maendene sa niona wiki ite ainokea tekanawe musiaite kanawe busaba wa unibanio nauma kithimani na be andu mekwatikana maine thia masitwa mo ndini wa Kimskit na mewa kana manual register ndipo kana bandi ni wa kicha kunia kura cha ngangani na we busaba ni mwaposi ya siku cia kila ndo na kwasia bangangani tina kusia siku cia kwitha be andu masitwa mo matepa Kimskit andala ho ndeme ulikanywa no melela cia katika masitwa mo mekuna mayende na kila kingi ndo na kueleza ni kana koti wa high court no ai fitina unasia tutumie Kimskit sio tutumie manual lakini yo uamuzi wa bindu wa court of appeal masa tutumia Kimskit pekee lakini pala Kimskit si appeal sio ndio ile hiyo kwa au ni manual register kata ndio kata lakini bahati ino na kiko cha mungu sito lakini woka ine ndio wanjini wa Kimskit. Asante na nauma masinga na kidimani na kuyo na kusieka na ene ndene meukuna kura na mu maithi kunga monge itine lakini nasisia ba ngangani yono maiko na wa basisia ethi wa cameraman wa kanu tono kutoa kamera ngalikoni yange itine wona nukuona amu malikite nange maumalukite lakini kiu kicho kiendete masinga na kidimani anaombe kuna kura maithi kumbania kunge itine yote we mtaalamu wa kimea zine vitio kimea ya nyumbani usungwenu Robert na ala onde matelo ele muya wa IBC ni igakituo ni odi laini na wapo na kula ojeno kamusi uketele matokeo matangazo hiyo pai mundu wina ruhusa wa unga makuu ya maende na ilo ele cha ukiendeye tundu yukuunga makuu ya kando na bo mundu ukishokilia bitete ewa watakine kendoka kuningania watakine kendoka kuningania huko nde kulando maende na kulila kulando no kunia sukula kwina polling station agents kwina agents ma political parties na ma candidates na kwina security bai nona bena security mbingi uba kula sito si moko ne maseo bai maana matule tundu andu metha molile ba abo kunwa kula no mesa kwambia kwete nduthi na mundu makambia ndo matumia nikenda withe maete kosa kwa muru ndeni akula to kunia kula kuni ndo makulia kana andu mako nakula malike makuni kula na mundu amina kula ajendo kwake aketele matokeo mabu. Asante na ndivyo andu memusi maine sauka kukuna kura utono mathuria mwake la ndo no mwika ni kumwisuba ona oketha ndo no tuliandu ni kwa bia uni tegemea kulesu yako andwala tinyuba dukaise kwa se cha ko kya indini ukanikenda wiki cha kutongo wa uni ndeni a levels yone manduka lepo katundu pengine we maza mundena tikiti mundena chao tilas mone we tikiti onu ni unyubyulo kwete unyubanyulo kwete maundu maingi ma myaka 5 itialite kundio na wikala musi yani kumalo muzono mukwe kwanangia tafadhali tikulio pa wenyivyo uma musi yandu neza kuma uke okune kula na laini sio kwanza kukuna kula bani mituke uma we musi kundu kuonde okamba uonde na kuonde la meza maimbi tukisi ukanikenda ukunikula nikenda temane atongo imaoni mabiara Obea na indi musiaisia usu ni mutai wa maundu ma mea silikalini ya kaunti ya Masako kana kaunti aton etawa wakili James Kathili na indi kuunga ngani ni kwa umete na kicho kiseze cha ukunia hura na indi otondo wa thudia ni usioke thia kila mwene ndi na wanikiri tutamukuni wa hura ni we yumilia ni kanabikia kusakwa mutongo yula ukwenda na indi faidi tuma bantu ili wa tuizinga likosia katangi tuzise na kwa unyubani wende tata na indi tuili kamwala ni kanawe yetu amanana kwa mwala unyubani utwaiwe tata kuma kwa kwenye Robert mtuko yotongea we kwa Faith Mackenzie we studio. Asante. Ni mubia muno Robert mutuku kwa ngewa isu na nituona kana Usakuani uendeye ne sana kisioni kiucha masinga mwala kuina maundu maingi ala makusi we Usakuani uende nesa muno isioni isu na ende ni kituo cha kwende ya kukwatiania naitu na bala ende yu ngwenda
ngwenda kutwa imwe kula kwi mwandiki witu wa Maubo Kennedy Mulinge skulu ni wa Nyayo abikie na kutuelezea ni chao kiende nundu mwengi mutuse ulani muteti ukita kibila wende na kunena na enenthi kana kuni makula kana andiki mama uvo kisioni kiu kana kiseseni kiu na indi nienda tukwatianie na Kennedy Mulinge atueleze na tukwatiania tuiwe mwengi mutuse kila uniuweta kiseseni kiu kwa Kennedy. Kim's kit ila situmika katika ukuni wa kula siyo thukuma kini kindu kina ikotini na high court ina asia kana Kim kit ma register iyo court of appeal nayo ina asia kana Kim's kit sia leo thukuma tutume manual register tuona kana kwi andu mena ukola nikenda andu maitu mathate na mathino ka malio kuna kula na uno ndu tunawezi kuma mbene kana Kim kit sikatumika nikenda kundu kula twina kula na Raila Odinga wina kula mbingi Kim kit ile othukuma nikenda andu mathate nikenda withi alama kuna kula ni anini yenda mbene kulia andu maitu kila bandu katika Kibwezi West na Kenya yonthe no kamba kula Kim kit cia uthukuma mwikatete kwinuka umeisiei mwetele nena na IBC kuma headquarter nena na mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Kalonzo na nikiende no shughulikiwa nikenda Kenya yonthe thukume nitwakulia IBC uko ni mundu wambia we musele tunengwa masaa ma kuongelela nikenda kila mundu wonthe akone kula asante wao yule ndo kulia andu makwa ma Kibwezi mwethe mwisi usindi nitukwata ai mundu siya kindu changai nitukuna kila kitonyekani kenda andu maitu makone kula nundu ni haki ya kila Mukenya kukona kula yake na kwa u andu makwa mwikatete kwinuka ikala ituone mubaka ila tukwambia kuna isai mwe yukite etho wa Kim's kit siya siya thukuma nitutumia register ila manual ila ya mabuku nikenda andu makone kula tuase IBC ninde yambe katika historia ya ukona kula kindu cha muthembo cheke kakukito na ni kindu cha ndoni na ni kindu cha ivo ni mambesa IBC nengetwe bilioni cia mbesa kuyumba cia Usakuani uyu andu maitu na mena nza tunalilo kuthoya andu maitu liu tunenge IBC nikenda yumba cia Usakuani na yesa kutwete kindu cha muthembo ti undu musio na ti undu gwikia andu maitu moyo na twenda Usakuani kwa uyu twenda Usakuani uyu pano nikenda tukwate wazi na maende ya nituthi kotini nikenda uzaithia nitwamatavia kana kindu kitikisio uzaithia twamatavia kana kindu kitikisio akutu tuimakulia mama nekana ni athukumi na mathukumi aya nthi na meibone mbesa cia mwene nthi na manenge mwene nthi ndaya ni mubea inenda uthi makindu bala be returning officer nikenda tumine nikenda uzaithia nitwamanya indi andu maitu mekona kula no mubea na indi usu ni mwingi mutuse mutetei wa kibila cha oyumbe cha Kibwezi West na bala wethiwa ainena na enethi na andiki mama ubo yulu wa tumasine to kuna kula kana Kim's kit ila iseseni mbingi cia Kibwezi West si wetwa kana nibikiye na kwithiwa ite uthukuma undu bailete bwetina ni tunegwa yulu wa James Kathili ulani wakili wa county kana attorney general wa county ya Masako iweta kana koti nunamini na kutwa kana kula Kim's kit kana tumasine tututabikiana kutumika ni mailete kunewa mwanya wa kutumia manual register ni kana kutwaisya Usakuani batena mathina na indi tukwithwa tuyetela tuonekana manual register ni kwithiwa aitumiwa thini wa Usakuani kula kwina mathina ma utumiwa tumasini twa Kim's kit na indi mwandikitu wa Maubo Mike Muli ni ungamite kenda tunenge Maubo seseni cha kithayoni ni kuyanga liko cia sikuru mwingi atutabie ni chauna chokiende ngaliko ni suka na Usakuani nobikiye na kutwaiwa kwanzia ilaya ilite kwa ku Mike ngaliko cia Masaku na oyutwe vanotwe ni kiseseni cha ukunia kura cha kithayoni
cha skulu wa musingi wa Kithayoni ula wi ward-ini ya Sikuru ni mwingi ya yulu na indi ndini wa ward ya Sikuru pena ateti atano ala mongite kukitia kivila cha UMCA wa ward ya Sikuru na wambe ni Munyoke Kituo ula ungamite tamuteti wiyungamite kana tena chama wakeli ni Kilonzo Kadhuru na ungamite na chama cha UDA na wakatatu ni Alex Kana Kavoko na ungamite na chama cha Independent na wakana ni Kiliungi Mutua na ke ungamite na chama cha NAK na wakatano ni Kimanzi Mwange ula ungamite na chama cha Wiper na indi MCA ula etu yevo ni Boniface Kila Kasina na asakuitwa na tikiti wa chama cha Wiper indi masembani maku kitia kivila ki mwakani uyu ndebo kana ndaungamite kutetea kivila ki chake na indi kwana na return kana PO wa kisese cha ula niru kisese kino kina utalo wandu maana eli na miongo 3 alame yandikithite ta kula na indi kwana na purity ni kana iseso yako kuna kula yende na andu otowene pano etina ni maendeye na kuipanga na kukuna kula na nenda tuambe ukwatiania na muteti ula ungamite na chama cha Wiper Kimanzi Mwange ula twina kwa OU atuelesie undu iseso yino yendeye. Karibu sana. Na ninye ni ungamite MCA na chama cha Wiper Democratic Movement. Na vao tondo mwatagwe ni Kithayoni skulu wa musingi vaane bone kunia kula ya kwa iva na tayari nina kona na ino kana family nundo siana sia kona ndo imba onde mena ivande na nema kona kula na nino kiona ndo ingi mokito kumbuma asine kune kula eno kwa jumla ise soni seo ndino na vena mathina maingi ona kauba umbeni ni wa kuona tumathina twa documents imwe gatuke kani kwenda kana sahi ingi kwenda kana meori lakini sivika sainya mathina asme mathelile kwa ube na mugo onoka sisi ona ni mawitine sa na ni maunje laini ne sa maiko na kula ona ndo lako neme onengo nafasi kana priority maka kuna kula mbe kwa ndo onyubanyo ni museo na ni kwatisia ibinde sio na nondo kawaida mundu aisesonia masinda nenda osinda nenda kwasia to hivyo vikasako minomwe nondo nende matangazo nimeonengana inoti pre-rigging nende to sia kwa nende osio na kila muonga binene siende na ou yene ona nengo sinda kivela ke kwa wendi wa mwene nthi na kwenda kwa ngai ino kiteye ticket ya Wiper vinde ya mchujo to andweli na nasinda na tongeti tuo kenda out of 11 kwa ndwa uno ndwa atano to wetwa ni kwatia na nengo sinda ni kana ne wakilishe andu masikuru katika county assembly ya Kitui na kielelo ni kuthuko mwene nthi nundu mundu yusu kwa etoneta wake la kasino naibo ndane tete yake vile nundu banaye na mwaki anaithukizie muti ono tukite ngameka na waya tia kwite ne kanesa ko okelo neki no nekie adabe osio nathu kumituka wona na adabe kinona mbele tukaki atwa yuti nundu projects here this is their public funds kana the kotiwa mwene nthi ko ndwa kitumikini ngwa motongo TV ni mweka nesa kugitoto na kwe kwa saa ende ni matubikia ni mweka nesa mumeto masako na mwavikamba kako ko ndwa kitumikiu ni drewa twi katikati wa Kenya ko ukitutikira kane ni mweka nesa ndo motongo TV na iwe muiweta kibwezi ile kumini ni mukava Kenya mzima au ndo maitu amwe bamuthukisie ethe wina muguo na matokeo ala makwithiwa mometekele nikana tuthina mbe tukwate mwakilishi MCA tukwate member of parliament kana MP tukwate woman rep tukwate senator tukwate governor na tuikwata president nyene wa Azimio muungano wa Azimio ba eyo ni Raila kana Azimio ne osu ne witu lakini ndo imo sio ni musio iveti mbinge ethi witu ni Raila
lakini kila mundu wezi nya Kenya kwa ni Wiper na icho kwa na tete ye kibela kiuna ticket ya Wiper. Asante. Kimanzi wena utumani weba kwi muika wena utumani weba kwi muika ala matumeka kapinda kwa kapinda ni ateti kulwa nduthi ibindani tazi tamasazu tuelekele isani la tuengiye kukwata matokeo amuika kaingi ni methia wa maitumiwa ni ateti kulwa nduthi ni utumani weba ula wena uko ya muika nenda tabia muika maitu nondo na siana isi yako ni ya muika maiketikele kutumiwa na ene ya tongoi nondo ninyo atongoi maoni onama na mokwiti vila na nikana muona nikana kwa kweli nimo kwenda utongoi na nimo utonya itikele iku tuwe kandwa ima mwile na mayako maseo mwethani ni kuthiko nukulatila maako mukwire na boda boda ikiune usune we museo ethano kukuwa materials ya muthemba mwetete nikana wethano ni matereka kiune kindu kisio ko muiketekele na nicho ngumya wetu kwa kila mundu Kenya yonze tibawe boka muiketekele kutumika nai ando maitu nundu ina silingi yana okuwe mundu mayo kana mutonye itho na one mwana siasa labda kukengetha ziana ndo yomona na siana siakenda na siete nye yu ama kwa nena maete muiko no mwe chama bia ko uno ndo ama kwa ndio matumia nai ona siana siando maitu ndi itumia nai ko ethabe mundu bangete kiu tuiyu tekelondo wake na sikoro ni kolea ni violence. Asante. Sune uneni wa ya siku kuka ngali kusiokanisa ngali na enende ala umuntu kula nemba kunena nye namwe ndaye masito tutano endi na ise nevi muchoka kulingana na kila twanange Ndi musiaisia nitwetia wekio kumana na thina usu wa mitambo sikuru no basa kwena na undu muteti usu abikia na kunena nasu no mathina ma network na ndi maseuva itokwithe watu isio kaingi kwake Mike Muli atuelesie ni chaukiende thini wa kisese kiu ethi wanda nathi ndeithi wa anathi kiseseni kingi na ndi kwa oyu nienda atuthingaliko cia Kibwezi West mutapisa kana Kibwezi West ni thiwe na thina wa Kimskit tumasini ito kunia kula na ndi Abed Maundu kana Biado ni ungamite kiseseni cha kunia kula cha skulu wa musingi wa Emali ni Kibwezi West abike na kutuelesya ni chao na chao kiende ngalikoni isu na enendi kana kuni makula ni mambisya ukuna kula Abed nego ethano mbigwa kwaku nimubea na ninge dio na mutete kana ndi nenda ndi tambu ganga liko sia Mali primary ala ndi pena ilida ndatu maana kendana ila ni stream 10 naende kuma kwacha abende bena madena pa mashine sio kwa kule lazima kana karendi yida network na yuko kuma lakini kupikia oyu no stream ile sio kuma aende alimambe yoko kula na ademambe yo kuna kula ende pone ingi watakuiza dada koni ndola mevangire laini bani ingi ala merele ingi na lambenzi ya ingi nenda adu nene na amwetu manengi amarajio moni meko na mena matubedi meko kengeme kwa zine mano yeye kama kabika makenoka kengeme telete meko ni lazima make size akiyo ya kuna kula mami ndogo ile mekwenda lakini ile kila kinane kana baiba ndio nduge Mungu ni mwingi vyo ngalikoni isia Mali primary ukabata kana mbona na mwana umwewa ubike zajira tako ambike za kuno kwa cha kalanga wasia ambike za kuno kwa cha ndio kuna kula
leo anje lakini kwa sasa tu hiyo unaweza mimi mwakulia mtu leo maraja system sinde network ya teko na hiyo tusane station wa within our ward kwa station ni msi kids na baba kwa station ile kids kwa nini tusane ni chakula kende zita wewe baba na ndio iko na metelete kwa kuinoka kama ile siaka wa IPC kama kwa commission communication kusema kweli communication ile ibaya IPC ni wa makunya mekwenda tu kaende kwa mara jamaa kuna simu manager kwa response huu kwenda na kwenda uende na kwenda yende na kwenda lakini ndio unakuta thank you so much ndio na motivation ngoi ba na kambi ya bigete karibu sana wewe wada ndio mtu okay baake tuone kia Emali primary police station saa 14 hivi mbane taunga malaini taunga mesaidi ya tuma na kila kiende kabika bandu wende anubambe yao na ikasaita ya beki kiende na wiru na sokuna kula nyeko bibio hiyo na ndine za kuna kula na ndiye zike kiende na mtu ine za Umeamo no, I don't know the rest of the Morgan Canadian, I don't know how many they get to watch the IBC, no soup, and the Makula, I don't know, and they're ready for Nakula, and over Mungu na Quetela Pink. But we need to watch the Sylvia kids on there, and they're going to my home of Nakula, and then when they're not like in there, then I can see Mali primary, West constituency, then I could mark with that too. Maana nikatoa join basi na mwingi kwa investment naindi ni mubea muno Abed Maundu kana Biado nundu wa ngewaisu na thina ulawi Kibwezi West isioni imwe tondu Biado watutabia enendi amwe ni mambisi ukuna kula kou balawi na ni skuluni wa Emali kisaseni cha skulu wa musingi wa Emali ukuni wakura ni wambiana enendi nimeyumilete kwa wingi wende na kudhudhwa wiyumilie ubikiye na ukuna kula ya kunaindi. Mutete wa kibila cha ugavana kauntini ya Masakuna chama cha Wiper wa Vinya Ndeti ni wabikia na ukuna kula yake kiseseni cha Social Hall ngaliko sia River ni Maboko kauntini ya Masakuna katuone undu wethi wa aitwa isi ukuni wake wa kula kiseseni ki. Kuna kitu kama hiyo. Yule alikuwa anamaanisha What I would want to tell them is that let us have peaceful elections, because after today we still have a life. Wapige kura, wapige kwa amani. Hii nchi ni yetu. Na mimi kama mama yenu, unajua mimi ni mpenda amani. Yeah, I like peace, so let us do everything peacefully. Yeah, kura zetu zihesabiwe na Mungu atupatie ushindi katika jina la Yesu. Kuma kwacha kura ikonetwa na Mungu muno. No bantu banini mwala twina few inches na ni masoti ninanena na nini na county returning officer naambia wanena na aro kwa kula kungi tuende nesa andu makunite kura kila bantu na Mungu kwa une andu maitu tukune kura na Mungu afa wingi mukune kura nundu kura yaku ndiyo yakutumosa kwa mutongo yula wailiosa kwa mutongo imuthuku asakwa wa ni mundu ulota kuna kura na mutongo imuseo asakwa wa ni mundu la wauma athi kuna kura kwa hiyo andu maitu ni maume kwa wingi maimaka kone kura na ngai imwathima na ine sisi twani ya Yesu ushindi ni wito ukuni wa kura ujanja wila isi museo ukuni wa kura wa sisi kila bantu bonde ona baba ndio ka baba athriba bena Mungu it is peaceful and that is all we want. We just want peace because this country hii nchi ni yetu bwana. Hakuna mtu ataenda mahali after leo kesho tutakuwa
pamoja. Kwa hivyo tukupige kura za amani, Mungu atupatie ushindi, tuende tuongoze Machakos vizuri katika jina la Yesu. Usu ni mtetei wa kibila cha ugavana kaunti ni ya Masaku na chama cha Wiper wa Vinya ndeti na nukunie kula yake na adhi kwete la Mosungio unduwe udhudwa uyuketele Mosungio maku musini wabikia na kukuna kula ya kuna indi musesa nienda yuto siokethie ngaliko sia Kitui ni mwingi Seikuru na nikisaseni cha Kithayoni wala Mike Muli ungamite atunenge mauvo yulu wa kisasa kiutu tunedhiwa na dhina wa network na indi nitusiokethia kwa Mike atuelesie usakuani uende yata kiseseni kiu mauvo alame bonekana iseseni bingi sia Kibwezi West iseseo kuna kula yinamba kwambia nesa undu bailite ateo kisioni kimwe kati wa ingi ila biado wabikia na kututabia kana usakuani ni wambe wa inde iseseni ila mbingi sia kilio cha Kibwezi West maubo meweta kana maubo maitu kuma kwa mwandiki wa maubo Kennedy Mulinge tuelesia kana usakuani uinambiwa iseseni mbingi sia kilio cha Kibwezi West. Kennedy Mulinge ni wasemba ingi kiseseni kana iseseni ila si kilioni cha Kibwezi ya umiloni wasua kana Kibwezi East asisie na kwa kuende yata nundumwe na kilio cha Kibwezi ya udhuilone wasu ya Kibwezi West kuende undu ungi kana bailiata ndini wa isese sia ukunia kula tukwithwa tuende na kumanyithia yulua kilio mbunge cha Kibwezi ya udhuiloni wasua kana enendi nimekwithwa manambe sia ukuna kula lili kana thina mwingi wa kwithwa iseso nyinyi tanamba kwambia ni kumana na uvaluku wa tumasini tokuna kula twa matukua kana Kimskit ila yuwetwa taitanesia kwithwa idhu kuma ila isese imwesi ya Kibwezi ya udhuiloni wasua ibikiye na kubingwa na indi nitukwithwa tuyatia tumanyithie otondo twatiania na kisasa kiu kimwe bala mwandiki witu Abed maundu kana biado wethiwa itutabia kana enethi meyumidite kwa wingi na nimambisia ukuna kula twithwa tuyatia muno yulu wa Kibwezi West undu usakuani ukwithiwa uitwaegwa lili kana Onesmus Chalo ni yanatutabia kana beisio sina thina wa mathanguma useneta utanabika kisioni kundu tukwithwa nake tuisioka kwake tusisie baende watanundu mathanguma kilio kiume wetwa kana ni matonya kwithiwa maiwetelwa kwithiwa matuiwe ngaliko sia Pokot ni kana nibethiwe na mubulano wa mathangu ngalikoni yanza mausakwani ya ABC na mathangu alamea ile kuthi ilioni na sia kilio kana sia county ya Kitui ni mewetelwa ngaliko sia West Pokot tukwithwa tuyatiania na mawasu tutabie kuende yete atalili kana ulaone Attorney General wa county ya Masaku James Kathili ni watulilikania kana baumbeni ni kuna wetetwe kana ukuni wa kula kwatia nzia ilangu kana manuo oyethiwa uitwaewa na indi kwi muthenyani wa iyo koti nutwie kana Kimskit kuna ikwithiwa ite uthukuma tumasini tutwa matukua kula tukwithiwa tute uthukuma nesa manual register kana mutalatala unamuko wa ukuni wa kula nukwithiwa uitwaewa ituone kana iseseni ilasi kwithiwa na mathina na inde tukwithiwa tuyatia ngewa muno yulu wa Kibwezi West usisie kana machine ila manual ni kwithiwa itumiwa thini wa ukuni wa kula na muno kisioni kiuki na mathina cha Kibwezi ya udhuiloni wasua na yuende imwe kwa imwe nienda tukwatianie nake mwandiki witu wa Mobo Benjamin Mwaka exeseni cha ukunia kula cha skulu wa musingi wa Mulolongo ila iye maboko abikie na kutuelesea ni cha ukende ndhini wa kisese keu Benjamin ethanu mbigwa Faith otondu
kwa weta ni kana unyuvani na iseso ya unyuvani no thiende va kaunti ya Masaku na kwa OUU ni kiliono yumbe cha mavoko na mavoko na sub counties bingi kwi side ya kwa the river na kwi side ya ngaliko yengi ya Mulolongo. Izo cionthe cio mavoko masani make okoni ni ngaliko ya Athi River na OUU ni ngaliko ya Mulolongo na no kana nundu tuinenda ya mbeni masani make okoni imaka twa atongo yala twetelete mogo kuna kula sio na maitwele cia mewa kula hii sio siku netu atana mesiona sili atani mavikie kuka baadaye tonie ulo kuite kivila cho governor county ya Masaku na chama cha Wiper mwandu wa Vinandeti no kunie kula yake ndeni wa Athi River social hall mwendoni wa saa ino tuendete saa 5 na kwana na wavina nikana we eona iseso thi itwaiwe kwazi anzio ona kutuika veina o tu mabalu kutuiva masani make okoni mwandu wa Vinandeti weta ena mwikio mabalu kwa sima mini yena kumandwa mausungio na kula siende yo tondo siali takuendea weta IBC sawa na kwake kwatia usindi ndatekani ya mudia edho mausungio amevikia na kutangaswa muthenani kana tukunwa kwa mukia umundi kana utuku kana uone kioko kwa uwe weta wendeta thina lakini aikwatia usindi no kuvia kukwata lilikana wa Vinandeti kwatite muno mavoko na mavoko ino yo moyumbe wa kiliomuga kiula ni Patrick Makao kula yake hakuniye ngalikoni sia Joska no kilioni umbe kicha mavoko lakini ngalikoni ya yulu ya mavoko kwa nungunie kura yake ulongi ukukwata sia ukona kura na akunio o masani mavetu ni munini wa governor ulonga mitata munini wa governor wa mutatu wa chama cha CCU nzio kawaita Mwandu Florence Mwangangi na waya kunia kura yake va Mulolongo Primary School na wanataka kusisi asema itu wanataka kusisi baita na nimekona vena maema mevu pauni vo ikula sio kunwa kwa OUU na ndini wa polling station ino ila ni ya Mulolongo Primary no ndumwe na Athi River nundu cionthe ciena utalo munene vyo wa NMB nundu twataka kusisi masani maki okoni kuka kuvikia OUU mistali ni minene na mai maso ndo mene vu etina kuma kuwa yolo ko ngina ba mweso onde mena andu metele makone kura na ila inene ndasa wona nywa kana turn out here yolo na kini kindu kimwe mwandu wa Vinandeti uvikie na kuweta kana kula sia mwako tita sia miaka ni mivitu kana maunyuvanini mavitu ya weta kana turn out kana ende kuyumila kukona kura ne mbinge muno wona nywa kana ni menda utongo imwe na Usakuani Munene va Mulolongo primary school vena streams bewa miongweli izi ni streams bewa miongweli kila stream dinana na umwa visala monga mita maundu monyu waniva mbea kana kila stream vena akoni makura tamana nana otondo tita vito kuya Athi River ni kana streams ni mbinge lakini siani ito kila stream kana mulaine kana mustali ta wako ni makura around mana nana kwa vani Mulolongo Primary School kana school ya msingi ya Mulolongo ila ikilioni umbe cha mavoko na Athi River ni mwaka tuwa ilio kana isesasio kuni akura ila si akuni ainge makura vyo nondo ainge alame kuka va Mulolongo maumeto va ngalikoni ya yolu ya mutawa Mulolongo na alama kuni Athi River social hall ondumwe na Athi River primary school ila ivuvu asu onde me mutani wa Athi River na ine kula ila tetenge mekwithwa mavikwacha nimeovikia na kusiosa kwana na maundu ma mugo na oundu unyuvani wende ni kana vaina maundu maingi maneso kusiwa makona nyavena ivathukanyo ateo atongo ingi nimeweta kana kwi mugo na maundu onthe ni masio kwau ona kwandine sona kindu cha kumbikia wia kana cha kwikia mukoni wa kula wia ona nywa kana unyuvani utwaiwe kwanzi enzio na atongo ingi mena mwikio kana mausungu ala movikia na kumwa ni makwikika na ma uwo ni kwithwa vaindu thi wanakula masine sie na o mauvaluku makulia kukwatia fingerprints ondo izo si utumika kuvingwa kana ku identify ndino akala kama masine ka kimskit babza ma IBC mena mwikio mwingi kana kamina wa makukwati kana fingerprints yako nimekuisha maka scan through your face kana maka kuna visa kipande chako
wa makuonekana bu ende ulo kunithia kula no kwitia mwana kuma kwa returning officer no kana ubikie kwikithia ni mathi ila ikwitwa manual isitu ya kwika mamba kana ni wiyandikithitie ba no kana ende ukabikia na kuona kula kwou kuma ba mulolongo o ndumwe na athiriva ou niwe maundu mailie na kisese kinene cha kutalila kula isa kilio mbunge cha mavoko kindino wa kimanisio cha kiufundi cha nita kila kiengalikoni sia utanambo bika side sia kitengela kwou ye kuma bayu nithwa ndiambatanga ulu na ngaliko sia ile bino kana kuisia thini wa isangio ile ne mbombanio ya Bomas of Kenya yokubikia umundi utalo wa kula kana iseso ya kula ukamba na malembetani alangi kwa oyuzame ya IEBC thiasia opaendewe ata isunyeto zilangu indwa na mbato unolo hithwa ndidi kwatia lakini kuma oyu va mavoko maundu onde mesawa na mistari minene ya kunima kula thie kwatua o kuendea ngina masani ma iya maweyo kwou kuma va skuluni wa musingi wa Mlolongo Primary School ni kilioni umbe cha mavoko kwa Faith. Usu ni mwandiki witu wa amaubo Benjamin Mwaka na muno ethwa ngalikoni cia county ya Ilobi na muthenyani wa umuthi kondo akuwe musesia no theyangie okava mavoko na bala atongo ikivathukanio ala mekwitia kivila twasisia kana mutetei wa kivila cha gavana county ni ya Masaku wa Vinya Ndeti kunia kula ka kilioni cha mavoko nikiseseni cha social hall bau the river twasisia kana mutetei wa kivila cha uyumbe wa mavoko Patrick makauni wa kuna kula ya kenga likosia Joska tuisisia ingekana Florence Mwangangi munini wa mutetei wa kivila cha gavana county ni ya Masaku na cha CCU nzio kawaitani wa kunia kula yake galiko sia the river na asuni kati wa atongoi ana alama kunite kula sio kubikia ndatikani no county ni ya Masaku ntuisisia kana tulikana kana Mutula Kilonzo Junior mutete wa governor wa county ya Makueni nukunie kula yake kuyanga liko sia mboni ngaliko sia kikima mboni balatwa edhi watu ikwatiania nake Faith Mutindi tuonia mabisama undu Senator Junior kana Mutula Kilonzo Junior ni senator wabikia na kukuna kula yake lilikana kana twethiuka iseseni kibabukanio cia ukunia kula otondu wegwa Benjamin Mwaka au tabia au mayu maboko nukwithwa aithisio ningi kana iseseni ingi cia kelio mbunge cha maboko na etina aisia kwithiwa aithi ba ya tallying center ya isese sionde ila ye Bomas ni musini wa Ilobi ethiwa aitonenga maubo yuluwa undu kura sie kwithiwa yambia na kutalwa undu maundu mausakwani methiwa mayende ya muthenyani wa umuthi kwa undu kethiwe uyuma va mitamboni ya Mutongo TV twithiwa tuiutabisya na tuikuelesya na tuikuonia mabisa ma undu usakwani uende bandhi ya Kenya na yuende nienda tuthi imwe kwa imwe nginya kuyanga likosia kithayo ni Sikuru ni mwinge county ni ya Kitui tukwatianie nake Mike Muli atuelese yulo usakwani kiseseni ki undu kiende Michael. Ndisika na Mike Muli nukumbiwa tuithiwa tuikwatiania na Mike Muli kuma kiseseni cha ukunia kula cha kithayoni ni ninautabia kingaliko sia Sikuru na ngaliko isuni sio ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wabikia na ukuna kula yake Kalonzo nukunie kula yake mwendoni wa saa 3 na ndateka sia inabi tukanga na abikia na kusiokethia ketele mosungio kana kutalwa kwa kula na kumanya mosungio ma nu wethiwa aisinda ibila kibavukanio ethwa Mike no mbiwa kwaku no bike na kutuelesana cha ukiende exercise cha kithayoni Mike.
kwi mukamba na ula wina umani kwi ene nthi. Naindi ni tukona nitatu na thina muno wa network ngaliko sia sekuru kula mwandiki witu wa mawo Mike Muli ubikite na ito kwithu watu yende na kusisia ni chau kende na thwana thina wa network itubikia na kuthinikia nikana mawo wa maubikie nesa view we musiaisia wa Mutongo TV ni twaitia wekeo kumana na thina usu wa mitambo kuyanga likoni ya sekuru kula kwi Mike Muli kwa bikia na kwithiwa na thina usu na indi nienda ukulilikanya kana otondo nini na utavya andiki maitu maubol nimeudhiuka iseseni kibabukanyo sia ukunia kula na balame kwithiwa maitu elesia kati wa maundu alamande iseseni kibabukanyo ila meutambuka atangasi maitu na andiki asu mamaubo mayithiwa mailoma kiseseni kimwe kondu wakue musiaisia methiwa maithiuka iseseni kibabukanyo kumanyithia maubo ala maende lilikana muwo bata wa muwo wende na kuthingililwa ebindani ye ya ukuna kula no kulwa wabikiana kukuna kula yaku ubikie na kosa mwanya wa kubikia na kwinuka uketele mosungio mabikiye na kwithiwa maitanga swana indi nienda tuthinga likoni ya makuweni tukwatianie nake Caleb atuelese ni chau kiende kiseseni kila ui atutabie nu wako nakula ni Mutongo iwa wako nakula kwi mathina usakuani uende ata mwandikitu Caleb Chalo ethanu mbigwa oselela mitambo. wa Mukuyuni Primary School ite twetha tumaisione cia mboni kwithia na Senator Mutula Kilonzo Junior ulo kuche kivila cha governor na vala wethami no kuna kura yake na yinde vani mukwa imwe kuma Mukuyuni Primary na nitwa kwate vuso yo kama na mukiti wa kivila cho Senator ulo na thiukito muno ile mbeta yoka ya county ya Makueni muno akiche kura vala ve mwene ndi na wesethia ni watambulikana muno tena view na wesethia andu nimeukulia sitwa yamba uyonu na ndio mundu utenda mbaitha no nena nyana yake imwe kwa imwe mundu ni wamino kuna kura yake na karibu sana bwana Mbawani Mutongo TV nindi wa kinunguto kito Usakuani 2022 ambapo tueleze wethilese vya atabandi ni wa Mukuyuni Primary na your expectation nitaguma kundu kungitwe thila kiti yuthu kuma lakini nesesa kuose yo tina takatinga kambatite bani wezekenda kakuna kakeso kwa lakini kakose imwe nisikete kwiko u ino tueleze petha wainga ata na indi tuyendea Patrick Mbaupa hapa na minoko na kula waka wao kituoni cha Mukuyuni Primary School na ye seamless ina metoke atio still tuona malaine mandu no moletine masa nitukula nje mbewa ABC usisi ikitis sikati yangi kana sio ngalango wethie andu maeka no kupanga laini manoneka na maeka kuna kula twelo manenge ibusoyo Mike size kila tugeta civic duty su ya kuna kula wesu kweka no sia andu maitu muno mela inene IBC yakasange muno nundu IBC tumenanga mbele sio ndele kwenda ku deliver free and fair and a credible election kwa kwaje that is what they have to and from what I have seen I think they are trying but they can do better in terms of management of the queues ikanama mine kuna kura na mituke wewe ata itina kuna campaign siaku kwa thindo ya sana yini waka wako na kura matarajio maku ne maona wekete ngoya kwi bathone twetha twese ndene wa siasa baike lake taumela no sinde kana wakasindwa na kila kingine twega pena allege kola kwetwa sekeseke waka na kuyandu kadha maketo thi ukesethia iseso ne aliko corruption bandu byandu maketo spoiler kuni makura sana sana ba Mukuyuni tuketegwo kinu chikitu masisi thionea tuyesekana ne waikwata by yourself na utone tha inene achau kusikindu kiu tondu si the rumors na lakini Usakuani wangila miongoni na ile ni tofauti na Usakuani lange Masakwana we deal na elite society and wasom ko ba mundu mupendo ya banza sile kunia onoge kata mundu alike bande ne kunia mundu labangita kunia kura ko huo ndasume ono amana mai inya usitene andu maendo ame asomu kesomo cha yethio lakini kuma kibagi ya free education andu na asomu so we are dealing with a civilized society andu nimesikila menda ko huo asume ona mbeza siana nganda meopo
kama nenge andu nimeutumia mbesa isu lakini nimekunia utongo imusio nundu that has been our message all through campaign sito wanengwa mbesa siike thitu cia siasa osoe lakini oyelevene kunia mutongo imusio ndano enda maendio pa elembete itu ya Makueni indi tino masama vuthu ne tukwitha twikwe masama ya we yone kura ni sikwitha sitalwa na ndi sibwa na Patrick Mbao utono nene hata kindu chu na etha pe ukuli utona kunya maybe kwa ABC apart from BVR na sindu cia muthembo su na majendi makuwe bangite hata namo kana ni betha bena thina ndini wa kwiyombanisa nundu yete sivika saa 11 ituo cio kunya kula sitha cia vingwa in few the agents ma kila polling station across Makueni County na ntwende na onena nyina mo no kibwes west pena challenges ya biometric being mono ite utukuma na I think IBC no yende na ikasanga electrify that problem. Now we are saying that we are expecting a fair election na we kwenda speculate na ino ndu enda ndi na mugo so na IBC twenda na makwati line ni waite mugo ndi ito nundu less that you know we na economy sio we na school masio we na kisomo so peace ndio maana na ile kwetu na credibility ila ile oneka ni IBC anu mata lekula nesa utongo inovendoka nenda wavendoka ovendoke na ugetonga 2027 ubekenda na pressure andu ala makoni yakula eka William mwene ndine ngwenda ya kulitalo nesa sio kaloni nesa transmission yokulo nesa na tuitho ande na muwe kanda economy twende no songa nambe kwa mwene ndio lotna sobika kituo ni choko na kura inde tuiminea nikenda tutone kusisi angali kwengi na ovaili hata akuni makula maende na SS tuitabye kila mwene ndi especially wakamba itu wa Makueni tukajaji onu twakuna kura ndeni wa serikali ligalika kuno ngina tu malo kana risi ukambane twaite twithini wa mulengo wa Azimio ani tuenda ile anyekula kwa kila mundu malo kwa wingi nikandu ikakalanza wa serikali ngi myaka ingi 10 tu malo kwa wingi tuikie kula sio ndele beni yala ila nikaenda wisaidhi ukambane walika wae mo kuna kura unenga mwana mutongo muthugu utongozi lakini wa participate wendo wako na kindu kisio nundu ukaifunia kundo atie mutongo imosio ndeni wa kilembete chaku na maendeleo maoka kisioni chako. Asante sana bwana Patrick Mbao kuonana nyawaku na Mutongo TV. Madam Faith ni wewa oneni wake ndongo yake muika vande ni wa account ya Makueni nela ithitwe ikiukitia kivila kicha useneta na ndi tino wa masaa mavuthu kula sita sitalwa na twetha tuimana kana ni wakwata vati kana na kwata kana yenda valave ulilikana kana no wa muike weka wararu kusianisia na ateti alangi na ndi yuvo longi ne kana kivila kiki na ateti athantha twala maneta se kivila ki na umunu na tothie kwe yumesia esekanieta madam wa chama cha Florence wa chama cha Jubilee no natonye kumela nawe kumeya matho na banga etha kikwata Patrick Mbao Maleka Mbao na indi ni kuma vamu kuyoni kwaku Madam Faith ninye Caleb Chalo wa Mutunga Lemo vya muno Caleb Chalo wa Mutunga ambita Madam Faith na ndi musiaisia nemo vya muno nundu wa kuendea kwithi wanaitu ndini wa Mutongo TV Usakuani 2022 twende na kumanyithia kati wa maundu alama ende na ukitika iseseni cia ukunia kula isione ikivathukanio ile mbetani ya ukamba na kuonde kulatu ukwata ala matusia ise ona ndi sianza na indi otanu kutabisie andiki maitume mama ubome kila kona maende na utuetea maubo ondu maende na kukitika ndini wa isese cia Usakuani isese kivathukanio Caleb au mabu ithiwa aisemba kiseseni kingi abikie na kututabia na kuku ithiwa kuendea atanabaya muthiani wa muthenya kana isese cia bikiana kuvingwa na Usakuani wa bikiana kuvika muthia Caleb ithiwa aibika kiseseni kinene cha utalila kula countini ya Makueni ni baya Makueni boys abikie na kutuendesia ni cha ukiende utaliwa kula wambia tu ithiwa tuyona imwe kwa imwe kuisila balave Caleb ndini wa Mutongo TV na undu utalo wa kula ukwithiwa uyambililwa tubikie na kumanya kanabe kunima kula mekuongelwa masama kuna kula tumanye kana kwi isese ile itana bikana kukuna kula si kuna ni kukuna kula kana bethiwa baendeata moboa o then withiwa imakwata bandi wa Mutongo TV nundu twithiwa tuyatiania namo kila ndatika kondu wakue musiaisa tobikie na kumanyithia undu maubo asu mekwithiwa mayende ya kwa Caleb Chalo ba yaisese cia bingwa nukwithiwa aibika Makueni boys atuelese ni chauki kwithiwa kiende ya kiseseni kiuni kilani cho kinene cha county ya Makueni cha utalila kula na ende
kwayu nienda tukwatianie nake Daniel Mwongela una wiba taunini ya Masaku yathi kiseseni cha kuniakula cha Mulumutisia Gardens na enena na mwenendi ewe maoni ma mwenendi yulu Usakuani wa 2022 undu utwaewe Daniel Edhanombewa Faith ongu wale sene kana isiso ya kuna kula va county ya Masaku nende na utwaiwa na ene ndini mende na ubika ituone kibodokanyo sia kuna kula wala kumu ndine dhanitambuka ituone kibodokanyo kiwo kituo kicha Mulumutisia wala muyumbe wa Dr. Victor Munyaka wedha kuna kula na kiseseni cha mwanyani nzio kawa itanula ukumanda kibila cha ugavana wedha kuna kula na kiseseni cha Kadhome wala seneta ula Agnes Kavindu wedha kuna kula na ndi kungi kula kwa kuna kula ni kisezeni cha KMTC Manza wala na kimuteti kibila cha seneta Bernard Mungata wedha kuna kula na va musini ya Masaku ene ndino maende na kuyumila kwa wingi ungu eneti na kwa mistari no yende na kuidha inda salakini bialamu vikiete na mami na kuna kula taumuni na kivano lo kuita mtuelesia ni seso yende yata na iseso ne ma challenge la me nasiona maumu la me dama yesi la muno ni meva na tu mokuli ala matavikite ata ekatu ile sisitwa kwa ile sisitwa na wamino kuna kula iseso ile hata kwa zito ni Jonathan Wanzioka lawa kiandani lakini senda ni kwa Mulumutisia nibiye bana ta saa 5 na nyisu na yunje te saa monza na zozoa kuna kula wani na yeso haina da interruption niko na kama na wasiwasi na kuna kula mesa kila kingine kama pati kuna kula dino na any challenge to ni very smooth na nditayangu alama da mata namba uka kuna kula moge makune ndio the opportunity na wewe ndio mwana ndio mwingi bete angapo kuna kula kwa aidha ni mama huyo to rescue kana mama tuiche kila kama. Therefore what I'm saying is angalambe te imana kuna kula tambo kaimuke ko mukuna kula kwa mituki mutanaji kidele tambi we are uni kuyu asante sana waisha nisibikie sasa na maundu ma usese ibame iliata security is very good means of you diwe na mundu ina wasiwasi security ni very sharp ikiwa naona pe mundu utemanya ile ida ungeme mstari wira ugedia no atendiwe na niwonye wala ile ida aivi ukonia ekuru yani namba inene by name alphabetically na kila mundu muonetwe palo nuyi era wenje muonetwe nje yewa era ni yewa na ene first names ataisia kwa mistari ni muno ndo mamu kama yumelete kwa wingi utona makuli hata maybe byala memo sima ulole kuyo yu utona makuli hata ni tabia ndo mamu kama ke bausi ndo ni mutahi angwala mamu ni nyumu kwa kwega ando ala aima in the future na whether utesi kama kutwika mundu muhimu ni wisile ba election nini ambayo mwenye makosa wala mundu wa muika wenaku ute mind kana niwe leuka ukuna kula manya you are the wrong muika you are the wrong person kuwe. Therefore what I'm trying to tell you ni kana mandondu utenya ni kana uko kuna kula ndio very important mundo ni wasa 10 na ile mausunge ni medha mambisi utangazwa na kuma MC yangi na governor byo longo sinda na bya alama usindwa na byo wene ndi alama na kwatamba gwateti kibadukani utuma makuli hata kujulwa kwekithia muwo na yulwa kwekithia umweti na wa mausunge kutangazwa uzinda nini baba musindi na baba mundu wasinda we nukula tia kibila kina nusindiwe na njeni niliniwa nusindiwe Jomozo ndo taile datika either we want to sindiwe there is a way forward ndo te lao ne 2-3 days we continue other no tekela kana no sindiwe no sindiwe we the next time we la mote ambia inge that is 2027 ila tuka kwambia inge kwegaba ukona kula na uzizia
no idru kana ndo idru ndo other time no ngina a loser and a winner. Yetu imini ya maundu mamungu vindani tuende na utwaisia Usakuani na itina wa Usakuani utuma ukuli hata taumu ikamia masaku ikuli hata ni ukuli ya nduma masaku the TV tutibwa take a let peace ndo emu very important na ila uzo disrupt wa umanya kwa timu kukomu ukomete itena chao yo ndo kwa kombe ya chuma keima aba ndo ndao kata sindu siaku na ndo na ichuma nikiu wenuko ka chao. Therefore, peace is very important. Another kweza chao after 6. Unukondo wenuka na wenuka peace na teweza tizi kana bitekalande ye Mungu. For the last kuna ila yengi yani atatu kuna other interruption lakini tima zako mazako de kwenda fuji ule ni usinda huo kukaosele la kalatina tinabikiwe na alama na hivyo. That is the much I would say. Ni muvyamu nukundu wa mawoni maku na uneni waku na kisesiki cha Mutongo TV na indi faith ni kanandi ulikania isesisio mbeba accountini ya masaku kuma kola kalama ondu mwena va musini ya masaku misiende na utwa isia isesio kuna kula kwa wailu na waisia nendino maende na kuyumilia indi kundu ni kumwe nendino medha mayukile maunungu yesio yulu wa masini siya kuwasa siya kana Kim's Kit ya vala meweta kana sina madhina lakini mungu asuma maende na kuthini kiwanike na kuikile kana ndio mbe kuivika mwondoni wa saa 12 nimedha maku na kula tuikwate kana isesio ya utala kula ni kwetha yambisya masama mawio kuyumundi na indi kati watiti alati nene na mume kulia kwithi wanangwati niyo omaende na kuika ilala memisini maende na kuyumilia kwa wingi na indi kuma ba musini ya masaku nenda kutunga kwa K studio mungu maundu ni mailu ba musini ya masaku na maundu mausa kwa nindu maende ni kwitha ndi kuelesya kwa kufeitha ni muvea muno Daniel Mwongela kwa kutunengelelia ngewa isu na mawoni ma mwenendi na ula ubikiye na ukuna kula na ndililikana mwenendi usu asya edha we muika na no kwevengesa nita we muikani ula utailite na muno edha no utumiwa maundoni makulwa nduthi ni ateti ebindani ye ya Usakuani uchabata muno musiaisya ni ruende na ukulwa wekidie mugo wako na kula yaku ubikiye na kwinuka ukabikiye na kwetela kula sambi na kutalwa isese ibingwe kula italwe unewe mosungi o muteti waku asinde mutongo waku asinde edwandu na kuna kula indi alama kuna kula ni mome kwithiwa mayusa kuya mutongo ina tongo ya thoku masakuwa wa nuewe ula utanabikia na ukuna kula na muno muthenyani wa umumbi balani muthenya munene kwa nthi ya Kenya kusakuwa atongo yala methi wa maitongo cia nthi ino kwa miaka 5 ingi yukite na indi musiaisia nendo kulikania kana andiki maitu maubo na tangasi me isioni kibarukanio ilembetani ya ukamba na kuonde kuna tubikia nikana kukwetea maubo maguo mathiane nesa mate kwendesya ngaliko onayiba ibindani ya Usakuani ndini wa maubo maitu ma Usakuani 2022 ni utungi ya mobea wimwanya kondu wa kusakua kuendania na kwa na Erastus Nzomo ila ingalikoni iya ingi ya studio ina mutaalamu Fred Mbadha kuma ila tubingu ya kisese kitu kwambisa kukuetea matangaso maituma imwe kwa imwe paya mwendoni wa saa 11 wa kiokone jeto inakoma kondo wakwe musiaisya na yende nebinda yito yabika ya kumaluka vandini wa studio sia Mutongo TV tutia na mabisama amwe ma enendi alama umia maoni mo alama kuna kula bamwe na atongo ikibakanyo alama manena na mwenendi na alama bikia na kukuna kula yini kwenda usaisya wailite edwanu nesya kumala ukakune kula ya kukinyo kanza enda ukune kula onakana ngoba niendete ukuna kula ikidya kanani wa kuna kula edhiwa wenayo ba Mutongo TV twithwa tukwetea maubo onde yulu wa Usakuani 2022 nita Faith Mackenzie wa Mutunga tukomana ingi muthenyani wa uniniende na kuelesya maubo ma Usakuani 2022 alame kuwaselela ni Veronica Siombua na Stephen Mwema dhini wa Kilungu na mauboma Usakuani 2022 ni kwende Usakuani wailite tiwanesa.